Mutongoi TV. Wigwationwa kwa kana mwendo Siasa watinda nesako na yonde ila wende na kwelela kameme kaka mavisa wevata monona ko Kamutongoi TV ngwatanio ya mukamba ndeni wa county situ sia ukamba si utatu county ya Kitui Masako na Makueni na kona yonde valave mukamba ni na udhocha na moko eli ndeni wa kilungu cha muthenyani wa umundi cha Ikumbi ya siasa ni kilungu kilachoka kwa kukila wachumwa kwambia mwendo nusu wa saa itatu na nusu kwamba tu tuinanisia maundu meokonia uteti na umutheni wa chumwa matuku miongo ili na thandatu mwini wa kenda mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwe ndeleva wa kilungu ninye Rastas Kethuku wanzo mona aeni ni mavikende ni wa studio ndatika mbuthu no kwithu wa uimamanya na otundu twika mwendo Siasa ni kana ndini wa kilungu twikithasia kana tuinena ngaliko ino na kuwiva ya musiene kwa kana wio vala wi ni wavikia na kwithu wa twitambania imwe unenania ni wa muthenyani wa umundi twitha twikulania ati cho chama cha UDA ni MUISYO kwi chama cha Wiper ndini wa ilembeta ya UKAMBA chama cha UDA ni MUISYO kwi chama cha Wiper ndini wa ilembeta ya UKAMBA niki twakulaniu nondo ethani woni chuma kino munini wa President William Ruto nunethi wavikiana kukomana na ndongo isia ya ilembeta ya UKAMBA ngale kwa siambo seli atembea kana atamboka ndini wa county ya Makueni kisioni cha mali asi wakathi Kitui na umundi ni watindila ingi kwa county ni ya Kitui ni wona ni umwao ku nicho kitumi tukolanitie tuchama kecha UDA ni MUISYO ku mwendo Siasa ete woni waku tawe mwene ndi tawe mukuni wakula undu kuona maundu maili meokonia uteti na uisila kwa ile itatu kenda imwe itano isine namba otumani mukuve na vaindevi otumane mukuve ni ile itatu kenda imwe itano na indi ndini wa Facebook ni Mutongoi TV ndini wa Twitter @Mutongoi TV ke @Rastas Kethuku na ndini wa YouTube ni Mutongoi TV official website www.mutongoitv.co.ke na yu ando masimu ngwesaidha ndio sasi musi yenyu na ende wako na simu withesya wasya wa TV kana uyi mute nikenda tufikia na kuiwa na wete woni wako undavyo bitawata na umetefa nikenda wisaidha netwavikia na kuiwa na yu imwe kwa imwe nenda kudhocha aini makwa ndini wa studio. Karibuni sana. Asante sana. Ni muvea nondo wako kainyonde na nienda tuambie vatu ende tu kwa kila tukita introduction. Asante Rastas nundu wa mwanya uyu mwatuthocha ba studio kumbini ya siasa ni kana indi tuka tunena ni tambai kula tuelekele ni tawa Chalo Mumo ni MCA wa Tulimani yuko ya Mboni sub county katika Makueni county na noinye ndongo ya ala aingi in fact mabinda maingi na asia kiongozi wa wote kutoka kule wote Makueni kwa chamani cha Wiper. Yes. Kwa ni asanti muno. Tikaribu sana mheshimiwa. Ni asanti muno. Na nondo wa kueteka weto. Ni engemeta waya inde majeteka ni muvya we mwanya. Asante. Haya katikati. Siasa otagithe okitundu twika umundi twiba kondwa unena maundu Mutongoi uni Fred Mbatha FM ula mutaalamu wa maundu ma utongoi umuthi twinena utongoi wa siasa na kuyinonya ndona ukutavya une kuyuthambua kana zua ya siasa na twiba tunene sindu isu mukamba wothe na mukethia na muthojete nene kikamba pa Mutongoi. Bana FM ni muvya muno nondo wa kwetika weto na kuka kana kuthika la kangi. Asante. Yes my brother. Yeah, na kwa masito nitawa Eric Nzivo wa Mumo ninye county coordinator wa chama cha UDA Machakos County chama kila kingoni siandu nete atonga mubeano ndu wa kurothocha ba studio being the first time ina utani mwingi muno na twende anakwenda kuka ingi na ingi. Asante. Ni karibu muno bwana Eric. Kuni Mutongoi TV ngwatani ya mukamba
na nikameme kala katongo etile mbete wakamba na indi ni karibu sana ivinda yaku yambe kwethi wa studio na kufatha mwanya waku na kuka masani asoma utuku na indi mwendo museisha ni wafikiana kumanya aini mako kuketha ni kulio ukenda okulia mheshimiwa Chalo Mumo na ukamukulia ukenda okulia FM ukenda okulia bwana Eric na ukafikiana kumukulia ino wamanya masitwa mo nikenda tuyambia wesethi anetwambia twi mwamba na yu imwe kwa imwe atongoi nenda tuambia ova chuma kikithiwe kichumwa kwa chama cha UDA kili kitoka ni muno munini wa president akomana na ndongo imwesi okamba kuyambo seli Eric ovono gutwele anje mbeange oka atambuka county ya Makueni fala umite anende kitu wakatano na homo ndhe asio kwa kwingi ndambuka ya president ya munini wa president that is William Ruto ndene wa elembe teno ya ukamba ndiye ambia na kumheshimiwa wasisia ni wona ni okana chama cha UDA kina wati mune nondo wasisia ile twa reception kune mbumba lona abae mali unena ndo ingivyo wathiki tui unena ndo ingivyo ni wona nyoka na chama cha UDA kina wati munene muno ukamba ni asante nondo ekulio ndiziga ni kulio kana ni chuo kana ni chao lakini nitio kisongia nitio tatondo batoneka kila region ya Kenya ni thia wa jibangite na nine thi wa baibi na ngina twasia kana Kenya jina regions mbe wa itano na rao sisi ya region ya Nyanza pe mutongo wa Nyanza wita wa Raila Amolo Odinga wathi katika Rift Valley withia pe na mutongo wita wa William Ruto wathi katika Western no kwithia kina Musalia Mudavadi wathi katika Coast no kwithia kina Joho na wathi katika Ukamba no kwithia Kalonzo Musyoka Dr. Stephen Kalonzo Musyoka imaanisha ondu tu kwenda muno twithwe twiandu Mateo sisi ya kekabila yupengine mwana wa FM na mwana wa Eric nundu nini siwa kule mwana wa Eric au tamuazie icho chie bisoni ndeze chuni chao yani kwa kubipa kabika bandu zo kwithia matezi kikamba yu asini mudo nyotonya kwasia ni matonyo bikia abandu ba kwasia nao mambo ya ukabila ni mathela lakini oyiti onena alama mulio size itu na langi ya ninangi banini nimesika na kila area eje no tongoi yukiwa kulia kana UDA kana UDA United Democratic Alliance party is united people coming together to unite tukunja kundukula kungi kuka kwa mheshimiwa deputy president Ruto Ukamba katika timetable yake in my view na nengeri kiebano no trabia ya uthikila region na right ya kuthikila bandu deputy president nayo presidential candidate yukindukila kibo ni kwithwa chama cha Wiper nicho dominant na nicho kikuukamba muno kuma tio yukuma kumebindane ya mheshimiwa Mutula Kilonzo senior na alangi atongo imaimambe yu ila mheshimiwa Ruto okie emali tio tika ondu mheshimiwa Wanjigi unekiwe Kisumo ni kwa alama na TV ni manoni ya Migori Wanjigi kiangwe mabia Yuma Wiper nitwaitie anybody ondu tu ku expect ila mutongo Stephen Kalonzo Musyoka no thikundu ane wonda ya ondu thiti naona nisienda ya nene kwa mheshimiwa Ruto indi nyene naye Makueni suosu na ninoni okindu cha osenya yo UDA yo natumangotole na pengine Eric tuyuma bana utonya utwe kondu niwe si basi thina isu no tonya utwe kondu no tuina problem you baya ninonie mbasi mbinge muno pyo nundu bandu babe na siasa betwa nguba atiende na kweka by election mbasi latuna confirm yes na more than 10 sina kuite andu mbasi si andu 30 mbasi andu 40 simatwaite mali na kuma kundu kungi nundu kindu chambe ila mutongo deputy president nokoka andu ingiro mekwenda kuka indi etho awa ata ni mwasa ni mukube ni muyo twiwa kalenjini si mau nutonya usembe abati kono ndu ene mau kokubya ndu menda kuka indi aidiata na ndatika amwezo ko tunibya niwezi otunibya in fact ko kudu kitwa kitothia nacho kinezi etwa kitwa kitothia na no kikuite omuno yuko ona ela onabikie kuka pauwe mali na tunitwize nundu nengitia kwa twin ground ni twende na unena
na be andu mana yo kuma no kama asia yu twitwe twinewa maana 5 na nitweka lua itwakuwa nitweka lati na kwata kindu weza kwitha be na nduthi, but that's okay. It's no politics. Ilo ndio kitu ino thokigwe onesa na andu moko onesa ani wiwie andu ma boda boda maya sembesa situngilima na elile inenganiwe sikuiwe ni naheshimiwa yuko maanisha hata pe commercial politics na be na populist politics na ni kwata FM bani mtaalamu populist capital economic and commercial politics omwezimo ofunene akuchake twi ni kana mbesa isu weta inaweta hata sia empowerment kana sia kukele andu ama boda boda yu mbesa isu istio ndeto ya kwenda kubithania kindu ni kwata kwa education mundi Dr. Stephen Kalonzo aikulia indi weruto eumia mbesa ba kiuno tonene ndienda ni kana ni ndu kakulia ni chao na nienda ukuya UDA threat kwa Wiper ona banini iyo kulia kwa yokete boso ngeva ona banini threat ona banini threat ona banini lakini na thoche nundu ila ruto nokie emali economy emali ina shutie kuma 15% to 55% kuende na koka you are okete atite kitothia withia andu maitu ni maendea na in fact matuwe 12 I can confirm maybe Eric niwezi akoka inge makindu na nitumbani ti andu moke metele nundu mae aete nundu yu atatumite nzia nda imina imbesa yitu itumia nzia ona itu mumbaniza mumbano mbingi okay ni kana wizo kwithia no wakethio andu kuukwe na challenge ochatu mangotole na nengi nundu oilo no ni noti ila yangilia abindwa dina abindwa wo mana ina abindwa ni kana sindu siende na kuka no wona uneya ayi ambao mina isu ina sio wete ingi kwa uti threat ato no asongea kulio bwana FM mutaalamu wa maondo maki utete ni woni ondo UDA yugite no kona ngoma somba ni maungamisie mundu pia na mheshimiwa bado ya threat kwa chama cho ati naenda kwa sio tamukunikiliwa maundu ma siasa na maundu maingi yumukunikiliya thawe anda kitali na ndagitali waenda kwake anda akauthima akakwia na zize neona tawina tutalutwanda na ukamukana nize muno niwe umea yu ikulitwa munde ni ikulwela seopyu na aiwa ikulitwe katika unena ni wote nundu ni ikulwe elunga lu na jai lo tethia ikundile na Kenya yonthe yundwa ikulwe ili ati chama ke cha UDA jo ni MUISYO kwa Wiper. Yes. Utaalamu ya siati UDA ni MUISYO kwa Wiper. Ni MUISYO kwa Wiper. Yoke ndu kitwika MUISYO hata Wiper thina sindu ile kwenda kwika Wiper kindu chame ni kwenda kwikala na andu ale tuye namo yetho tuye na andu milioni 5 ni kwenda kwikala namo Wiper ni kwenda kuongela ngandu ale tuye namo yetho tuye na milioni 5 ibije milioni 1 kuyo nati yo UDA ni to no tuma Wiper itekala na andu athi ile namo ngili 5 kana UDA ni to no tuma Wiper itongela andu ngili ile kwenda ongela uzungio nithi ati UDA ni MUISYO kwa Wiper teaje ni MUISYO munene muno indi yutiilie ba ni MUISYO kwa nundu kulele omonde niyo thiu UDA ni MUISYO kwa Wiper ni MUISYO ata yue katika kindu kimwe twita thayu wa kindu nundu tutumia strategy bingi muno kwika analysis thayu wa kindu yu thayu wa UDA na wa Wiper si iwango si kipathukanyo UDA me nindi mambi ye na momenda kuyana na mo Wiper matu yemebo na menda kwikala menda kwikalia andu ala matu yemenamo tizazawa yuko undu wiba UDA menda kuyana mone makwete kuyana uzungio ni waile kwitha wi ni matu na kwitha mathiana aya zele makwete kuyana hii pe andu maumie Tanzania kana Uganda kana DRC moga ba Kenya aye kumola makwete kuyana hii pakwete kwikwata pe mundu kwete othama bandu utuye kana okwenda othama bandu utuye athi bandu bange na moyi Wiper namo pata wola munene ni kwasi ati andu ala tuye namo tikwenda obeno
nundu mama kwete kuyana na mayangi meitha majority mathenge ndikelaini muno mamethengeye muno yuko upata wona ati ethoti tuye na andu meano nati kaliata ko nenda kunena ugweta mutaalamu yes kana pena muisyo na muisyo ti unene oba munene kana no muisyo munini nenda ukutabya neza kwa mundu kwenda kuitie chama neza yes ni muisyo munene nanyeta mutaalamu ninguta waipa undu matona kwika magekala na andu mo na ninguta UDA undu matona kwika makeana oba ukambani utayosu ukwatiye vau anokete kwako nimobya muno FM Bwana Eric ni wethukisia atongo ya sweli na yatha no amwithukisia nesa mheshimiwa Chalo Mumo vano kiucha ngum acha not ngum masomba cha mali cha kukwandu kumba nyandu bo nondo na nange mara mekamena ne wambesa atawicha amane cha UDA we coordinator wa ndino account ya masako nese maundu asu onde nunese mayukono akitwi mibango yakitwi pia no nese atoyasuma boda ni mananda manye kwe mutenyane wayo uneni waku no ivayo lo akyo mbe ni mubya muno na kinu cha mbe UDA imanisha United Democratic Alliance alama yitu ne kami slogan yitu ni kazi ni kazi. That's our slogan. Na nika nawethie mundu no amana kila kitu UDA na mwelekeo witu ni weba. Deputy President no nethiwe athinga likosia Boseli. Na no nenda ukomana na professionals. Nikenda methe na blueprint. Nikwithwa utongo imatuko anongi na mwithe mwisi wo muzumbi azumbi kai ukamba nititha tianda chao. Na chui choke na gitumi kinene kila kina atumite etha na omba nwa wa Amboseli na kuma Amboseli abanga no ngina athi onene nthi na muthenya ucio twamina kwitha na meeting la tethi onayo ya tuika no ngina kwithe na meeting ingi ku mashinani ni kwithwa Nyerere icie uithiwe weka ndo tona no ngina uisumbika tena andu ndi so tona no ngina withe na andu kwa uyu ethi atucioke mashinani nikenda tose mawoni maene nthi kuma kila kaunti nikenda twithe na blueprint yele etha ikwatie kila mwene nthi yes kukuma buyu abanga no esile na lelo okay aketheti wandu so it was an impromptu tour nunu dabangite othi na lelo ko ila woki ambia kuma ya rally bange ya bange atua likindo jua kibangie wiyo asia unene dia lelo nethite esi sioka chao esioka na ndege asia unene ndete ya lelo na kwacha saa itatu ambia mali but the previous day I saw kwezu ebu Amboseli tawata no mesi mheshimiwa so kwezu ebu Amboseli obu wabitukandi zibeta be unbeta wa nibo kwambiye bayando ingi muno na end the following Kimana ai Kimana mina nake saa kenda atutiyebu na semba Kimana pate mubango kubika bwila wone kiyebu andu mauswa mana uzo mununo nela wabikie the following morning yizo tweze tuendete ona asia ezila mali na ndatika ambia mukutano wa mali na ibe tabu asia thienge ai sokoni kila soke thionga mita gatheti bae mubango Bwana Eric kukecha andu makuiwe mbesa si umiswe ngale sia kombo iwe yureze nondo twika andu makuiwe maetwa fumba noni na matiwa Deputy President kindu kilo ateka ake mebo ni kwithwa we onaka uma ba ochama mheshimiwa kunene akauma ba onaka esela bandu wona andu menda umuona nundu sera siake ni siotesa na umwe no latabikia mali na ibonye na andu moka kwa wingi muno na ama address actually unandaba mina ndatika 30 aneni waendete nundu yayo onzia ya kwikata ya kusioka ko undi tuanda kwa asia kana nundu usiukwitha na time sia ukuwa mundu okekala for 20 minutes sincerely it is not viable. Aya okay Bwana Eric neno kitakwa kwa mheshimiwa kidogo tu nambo mina na Eric baba kwa threat muona yu inyuni threat nene kwa chama cha Wiper ndene wa lemeta Okamba wazia Wiper no zitene na atwe dominate Okamba ukethia ono ithiba no Wiper ukethia kila mungamba uende inonge wa ya Wiper but narrative ni senzeti yu ni kwithwa yu ukatisia katika Wiper maitha na manifesto actually Wiper ono katisia mayo utabia they just talk about other people na yu andola ukatisia yu andola mekalete onando ingona me udiengi mwemeto wa Wiper nundu yu asisia chama mutongo yu FM anena
mundu tutikala etha no yita mundu mutone singa no egwe kilo kuigwa no mu the truth tweka yubwika bathi ni kwithwa yu asia waipa omonde UDA ithiti na maondo la maitu na twatela bottom up na omonde sera situ ila tota na si utawa ni deputy president ni sera sia kuona ni pa ya mwene ndi ula wiba yandi ni watu enda ushughulikia na hicho unaona tayutu adhia thani ni kitui na nikanoma ne deputy president tita akita au kakatabwe kitu ti kuambo seli iwe ni mheshimiwa wa kitu ya hiyo zile bebe sia kwa si bando sienda si umbane tembinge si dhana ikundi si ta CBOs ku na ni kundi mbinge ukathio facilitate kenini otwetele usumbika ikanoga inenga embeza kuma kwa serikali pe ukindu mathe siacho au kama nengo kaini asia na ndio kwa katano and that is what he did na abanga sabale na abanga na athi kitui kwa hiyo kutwasisia katika MUISYO la wina wa waipa nimeua mena ona maefanya no mana nimeua bena kathina ke bandu na yuke latikite we have registered ketwi tuna registered members ma UDA already na tunaambie 3 months ago we have 131,000 registered voters registered members of UDA na wazia katika masabu 8 nayo tuna 90 na no twende wazia makueni nayo tuna registered voters akwake tena 73 members 1000 na no twende kwa huyu asisia ukasisia ondimina ukasisia katika masabu ma kambani nyanasia UDA yu balaba endetwe oipa beona thina nengi aya mheshimiwa tu ovu wesonge keloke ndo wasonge acha waipa mwithana manifesto niwongo asia warara osisi ndeto cia Eric niona na nena mwithukie cio nesa na nuwetie kana ni binda yake ya mbe kukaba studio na beona kitumi chake kwitha ya mbe kukaba studio yu analysis yako na uladi mutaalamu ni mwithukie siasa paicha makitetha na manifesto ona kila kiambi cio munthi kithiwa na manifesto kwa undi rilana na tosi yake chama cha Wiper kina manifesto kina constitution na kina mitalatala ila siama sio on cia Kenya sisi la through registrar of political parties because you must have a manifesto kindu kila kingi ondisio kwa kwake na niendana ndu twinena kikamba na bani kitwa mutongo TV mukamba manyei chochu wakita bottom up na kikamba ni chao ngotwelesa bottom up akiweta ndu kita wakizungu kwa bindwe na kikamba ni kana mwaitu ndu ni sinya kwa no mbithukiecie ama the bottom ni chao na up ni chao ni kana weze kwithia ni wama maikieza kula ni lwa now peki ndu kita wa intelligence na deputy president ti mwana kisiasa niwe kale na moyo na ni mwezi chu muno na moyo ai professor wa politics yu ila Eric no to yakana we onanda nesi anakiti obanga yoke mana na chao intelligence ile na in ground we ayabangie tene ona umeama tezi ameatoka manieku nundu sindu imwe ta mutongoi tutapasia kila mundu akethesi not every Tom Dick and Harry while ethesi sindu siako because ni kwanangwa yuni otabia na nengi ni munonie na ni asanti nundu akwethe mubikete kila bandu na ni munonie reporting andu meila lamika mate asia ni twachengwa tito twinewa kina tikindu tio weta cha kwa asia kiki ili kile but the position is ni manokie bau na mana kuandu na ni asia nundu akwithwa panayo umwe unaye witu wa ipani na ila unatwikie ni munyanya wa deputy president na weza kwithia wa yu nundu kisio kini chaku sisio ndu twete ando na yu niwezi yu umo wakwa wa ukengana timu seo yu ni bana kwite ando as much as mainata ngasi nje utabyo yu as it is ni twisi through intelligence kana matuko 12 na nienda ubindu abindwe akethwa makindu intelligence na no vai nundu elections ya nguma sumba ikethwa matuko 18 na we abangite kichini okay makindu ni kana laube makuwe ingi moke otune bwa ni kana muthonyo usumeka yuko na kura ujanja ukarabati wa siasa utatonyeka nundu we ni skima ni musio muno ku scheme actually ni musio muno kindu kila kingi ngwenda ukutabia na ni ucukite kulio ni yeya kana Wiper ni MUISYO in fact Wiper ni MUISYO kwa UDA because UDA na ni muno ni example ila tunayo ba masaku tinayo na by election ya senator o Wiper ya ungamia madam Agnes Kavindu wa muthama na UDA ya kuna ngengele ina kunia ngengele andu kinyama tu ukeza kwithwa na ndwezi kulondete indi ni tunamonze kivumbi o muyazi ani MUISYO kwa Wiper
nundu wa kwithiwa ni wisi tuya wape ile be yikuna kelele muno lakini wisa kwithia waja nthini withia no tupu yu warada usisia kitumi kila ukona munini wa musumbi okite ku in fact ni mesi kana mundu la threat katika kibila kicho usumbi era Stephen Kalonzo wa Musyoka na nicho kitumi ukuka ku UKAMBA na nicho ngwenda ukuta tipo nukite weko imuyombe nundu nono wasemba muno ta wi wambaye jitu ndiwe yasijeno nenda kwa asia hii kitumi kila unukuka ku UKAMBA athethesie ni wesi the biggest threat ni Kalonzo wa Musyoka and in fact kuendea muno nicho kitumi unaendia ama chairman wakuma UKAMBA witawa former senator Muthama na manazia manona kindu kila AKAMBA tonyo makwata na nicho masemba mazia hii AKAMBA mebata langi wa yelo mai matumbithia t-shirt cia yelo ai makwati mu UKAMBA yu mu UKAMBA la mendo ukwata na t-shirt cia yelo ko taendie tene ula wiboyu esi blue na mwabuli haya nukuga yuko ni ndiku ya hii kila mataye siene ni zini utea siene hii ikauluka matete siene itwene birikina mbo ibara FM no edukisia Eric na wedukisia mheshimiwa ba na hindi ndio kwa ube point iwete ya mheshimiwa Muthama na atongo ya ingi mendeni wa UDA twaisia mheshimiwa Muthama factor atwite chama cha Wiper kwelungu yasa na mheshimiwa Muthama ekena ndio bita no weso sendu mbinge muno ya chama cha Wiper nondo no batwite vomo no na ayenene okue mali unaisi wa kuite Kalonzo amukwanga kinyaka no na atumeande tuona ise kana atumease Kalonzo ni mwana otana mukwite muno mongoni wake na no ete wasisia UDA na ina mutongo ita Muthama athiki tuibe na mutongo ita former deputy governor wa Nairobi Mweke na atongo yangi aingi ma MP mevo akina Victor Munyaka ambaye na alangi mende ni wa chama kicha UDA no kona ondo UDA yibangite na atongoi anandi ni welembeta yo UKAMBA etonya kwete impact nene muno ndeni wa chama kicha Wiper asante ati nienda kwa sio you pedho kutwika be MUISYO kana ba MUISYO usiasia sindu sike bathukanyo yes na yuki uweta ni kindu kimwe pesi ndu ingi ina ila twailo wete aba ina undu wa mbe na ati tho UDA thina atongo ima AKAMBA mena impact na uzungi one mau ilokweza kwitho ya underestimate Muthama ya agenda na impact no kwitho you make mistake ilokweza kwitho ya underestimate amonyako ya sema ina impact kwitho you make mistake ilokweza kwitho ya underestimate mwana yona atwa deputy governor wa Nairobi ya agenda na impact kwitho you make mistake na tikatate ku make mistake kwa kwiki ya kiongo kithanga thina kwazia Wiper ndina MUISYO twazia ndina MUISYO Wiper kana UDA no twazia Wiper ndi pa MUISYO wa UDA twazia UDA ti MUISYO kwa Wiper kwa tiane ona tithikala nite kwazia yu ethiwa atongo imena kitumi tasu mai Wiper na undu akeli peange matu ai Wiper mate UDA ni na menza we Wiper na mathisi kiwe mesa kuthiba pe ombanga ya kana ne mato no yulika bu UDA kyo kitumi ja keli kitumi ja katatu UDA yo kapa au kambani then uko na andu kana ndu umona amba kwekana na ngawa ya ethani delegates you ethani delegates ni to no kuwa na ngale sikatwa wabala umbano withi na maitani sio ti kulio ese wati yo UDA wika pandu kana munini wa muzumbi wika pandu mono uko na andu mokite yune kulio la ya ila si kawaida nusiona nozungio nithi tusiite factors isu na nika no mana nikuka nendo kutapia undu tusiaje ta analysts yes tina ino usakwani unaye ba ya Muzambweni we Muzambweni be AKAMBA kana ba ya AKAMBA mebo na ne mauzuite na Wiper ni na akambe ye bau ni nozie kibila ayende aosa ala maimbanga kuonao na ala mozie kibila na monao ni UDA yuko utikasia ate onga mete independent mwana oswe faza aunga mete independent what do you mean yani ndali kana chama cha UDA ndali kana chama cha UDA lakini Wiper ndi akwata kibila kumini pe kindu MUISYO kwa chama kileto ndelo ne momo ne MUISYO ni pe MUISYO kumini pe kindu MUISYO kwa chama na kindu cha katano UDA na munini wa muzumbe
na nendo kwa wezi ndu itatu sia munini wa Musumbi mbanga kwa waipa kwanza mbanga nene muno munini wa Musumbi ni waombanisia Kanu 92 na amyomba nile kalake belane kuma 92 mpaka 2002 na ya mina kiwo kazi okangetina na munini wa Musumbi kuma ngilile na 3 na ngilile na Monza omba ni etinga na alia mwana oni wezi undu ndiba pate ngwe etinga ya yombani ni mwana weba ni mwana ozu na nondu wa katatu ngilile na 13 etinga ya ongama sorry munini wa Musumbi okongama na Musumbi lo eba uru yes na nienda okutabya andu azu ni maosi ekebela kyo Sumbi yumundu uzukeza kwithwa oyasya nundu we ila waungama na Kanu 92 Kalonzo daungama na Kanu la ni waipa kuni mwizo kwake ila waungamite na Raila kwanza Kalonzo iba yabaza nginela wezi otambuke wagoko kwa kwisubwa okolika palabe kibake na mazo ya serikali na we mwana wa aziogetna na hakia ila wezi olika kiwanzani akune campaign ena Musumbi nukunia campaign mbanga yake yoneka yumundu uzukeza kwithwa yasya timbanga William we muyane nukwenda analyst museo na pesi ndu utabya itana kwati yabo akwati pahabe mbanga anwela kwithwa miene na nwela kwitikala yepo ta analyst nye ni zio yumeambia kwa asia hii FM ni wa UDA ndi wa chama moto mani na ninguta hii waipa one waipa ni metayo wao nene otwe no ta waipa na weta UDA nengeze konjuma ni wete kindu kingi pe kindu mheshimiwa ukuweta anendo kutabye cyo maandikone Biblia ki mutabania amagweze Biblia muno 10 wawe 10 kenda na pe onduke andikitwe kati Paulo ayandike Timothy balwa Paulo ambe wa Timothy Timothy wambe yes cha tumuzo ya 10 lakini zinduzi na kibadha kwa nyati sio ndi wetete mbesa na siasa nenda naambie ku Timothy wendi wa mbesa niwo imwe wa maudhu kuombe aya nayo mutabania ulone Solomon waandike kujua kazi ati na sio mbesa ni sio usumbi wake lakini nendo kutabiza baha yumundu lo kwisa kweva ayazi munini wa Musumbi sai lo kuite kidoje kitu wetwa ni mutongo yuwitu wa ya gitagetwathia kana timbanga kwa mundu nenda ukutageneza ni mbanga nene na utabizie ndo thanda tunenye nambe onyu aya winyo kibui hata namba quick ondandiko mwambe tegelia last okay nendo thiora beriki niko ni tuende la beriki we see you already mutaalamu ni mwamina kwasia ni ngone kanandu tani wa UDA ni wisi andu ani mesi na andu ani mekwithukicia na ni wane na sindu cia munini ya Musumbi sindu tha 3 Monza na esa kula nilwa kana Musambweni ula wasindi wa independent basi mundu ucio ayo wauda yu ni ngwenda weza kwithia I love FM ono lilia isamu wa gavana witu asia isamu ni wazia isamu critically nundu ni wezi mwene nthi no wibite muno ukeza kwithia ni wezi pa undu nona na ni wezi already nyaniki analysis yakwa o inde to ile itatu no manya bala mundu ungamile lakini when ni analyst nengi tuitike law for now lakini finally no tweza omanya feeling ni my feeling like ndu instinct instinct kwa unya ndio undu ngina ni asiae bibilio yesu akoti akalatia yasiae muika kengeke ngainda boya wangu Bana Biblia na maandiko na uteti. Na usio huyu ni wa IC naende salvation yami. Kende kwa mwezi. Ni mwezi. Bana Eric. Yes. No amwithikizia mheshimiwa. Kila wanene kwanza kawa kana chama cha Wiper kila na manifesto. We yasia hata. Nenda wisethia no alese nesa. Ndienda mbambila buwaze ba Musambweni ila unona kwi na kura cia Musambweni ila cia kuniwe ku. Brigade yonde ya UDA yetikie bau muthama wa tongoesie siasa isu na nondu by that time UDA ende number with the number so actually yoki after that but that team niyo yaendete kukwikata niyo yaendie buna ya make sure kibela chwe yosa nikwithwa kana kambe kalake sawa cia waka UDA thangengele ula weta kibela cia Senate gabuna kana kayabuna what happened in Machakos County we are 620 we are 620 ala registered voters we are 620,000 yes na andu ala makunie kura makunie usuita wakabindu mayando ngilitheana yu andu angili mana 5 na 20 maiba aya
maiba no say when it comes to no sisa ingi wisindai no ndo ile uko kaambia no sindie no kwatie 10% ya kila kikwithi wabu ko biona ne baina sindu sia baina problem one taina the normal way wa ya atongo wezilika no woni silika leonde yoka yoko tetheze mamuzu na ningu tungiona ola ongamire ne senate mubia na nditungia UDM mubia nundu imatatie bala mandona ngina mutu azizia thia undu kubiawe masemba methia ba tisiasa siende ni serikali ende na kuna maundu mayo lakini ejo wonie kura siaku nacioka makunwana yana onatuteseka na yaya gugathia yagu kila kingi ndo ndongo tabia newe wangulio bo wa manifesto for example umundi Kalonzo ayungama aithi bandu ndui waitutabia kila mekite kila uendesie kila wekie kila uendesie ikana kila bangiteka tiu manendada lakini kila ukunena it's enena ngewa ya Ruto to mundi ni wathi athi gitui ila wabika gitui ata imuruto ndire ikunda nditio ndire gitui umita mathikoni na ata imuruto kabi umo mukutanoni niwezi wakita akita uthike waka kama ata imuruto umabu onando azuma ingibitu wakaonga manage utuko you can imagine a leader and utuko ambio tabia ndo azume omba ni Ruto mwe deputy president ambio me aiwisi mwana umazembeza ba tisi umazaba munenga mbeza aiba wa milioni umwe Ruto ni businessman he's a businessman and he's also working also na number 2 Ruto enda ku empower youth na empower ibeti nikana with the nisi atona kwenda nambe huyu take advantage ya kukamba no siakwa kila nomba nitie no yuka uko neno ngula zenumisi mbeza ba I think you are mistaken. Kuni joge gitumiwa ise Maina manifesto. Nengi ko base your argument on that. Yes, that is my argument. Nendo ndabye kindu kimaka Kalonzo akaonena ututapase kito no rutete. Nothing. Baikindu naguma onaiza ayo ne waonge twego. Nundu wako wa muthama no ano yeki no amukuyo muno na nengi no nathi umuye. Yuno mbane kwaza kwi maikolo maingi muthama no kwenda na uthi umwe. Mwana wano yina atende na boy. Bottom up no kutweleza lakini ambio kwatia ene ndini I give you tukiola nombitikira nambo jibara be mwenendi nondo twaneno muno ende muno musiaisia nende ni waikumbia sasa ketha ni ndo atonyelela vaili utesongete muthembo su twenena ni seyolo wa topic bano kana onena nyifano wa kanai cho chama cha UDA ni muisyo ndene wa chama cha Wiper ile mbetani ya UKAMBA nondo twasisa UDA chuma ke uno munini wa president ulikile ndene wa lembeta wa UKAMBA umundi ati na kitui no endi ngalikosea motito na awakanga lekosea kwa Vonza na indi anayo kitui wa katano anaye mali nwithe tokomana na ndongo cia UKAMBA kavinda kuthi kala kangi kana ndongo imwe cia UKAMBA nondo ticionthe kowi woni waku ni wiva ete woni waku na wenda vyo itawata oine enda kwamba usomba matumani ma Facebook na indi ndioza simu 5 enda usomba matumani na ndioza simu 5 niwe muyasiata Muimi Mutunga might be popular but with few genuine followers. Okay, sawa. Na ke uno tawa sure bet ya school buses are painted yellow. Was it because of UKAMBA Nation? Chalomumo Wiper Vaikindu. Daniel Mutuku Kithoka Alliance Tushi Kombe Ward aspirant under UDA. Aya, ungi etawa Rob Mbuva. MCA Chalo is lying. He knows Ruto is hired. Tell him to stop panicking. Akuje UDA, he might not win the coming election na Mosau wa UDA akombele. Aya, ungi ayasia UDA nicho chama kila kinene Kenya onateka UKAMBAni. Wiper ni chama kiende na kuthela bena wa Valai. Nakasio kaingi akasia sio kalelo tumaniosu na indo nono kasia UDA nicho chama kila kio seuvya serikali 2022 mbaito AKAMBA kwatienza twikatiwenza wa serikali. Okay, unoetwa Jenny Dash Mwenga Muimi Mutunga only UKAMBA people know Wiper so accept nothing to reform from Wiper. Haya, Julius Kisilu erastaza aye nangi tuko kumbuma na konzeo nangi tuineno woni battle feelings itina wa siasa ndionde tuisoka bana wabaya va hotel ni tonyo jei nangi ndukaumane bande no mutandao na mutandao yola wa internet never forgets ko Julius Kisilo kauwa andika vau tikaseo na lange iwe muyakani ala mukwena mukanda andika matusi tabya aume asuke the wa Ruto no endie Kisumo na mamwitikila vainge usindana nake nondo wenda umanya ni wotabya Kalonzo athi Kisumo ndaka vaungamila ndiko ni ndaka Albana aswa matu UDA is very big threat to Wiper. Kava Ruto ukutembea UKAMBA Kalonzo we
mantha kula va akulete kolyo Kalonzo atebe Rift Valley amanthe kula nundu Ruto ni wevangite. Stephen Mutunga muya ya UDA ni mwaki wa kote ya vaasa na indi vama tumani malikete maingi muno anzioka senior ye UDA ni chama kila kikosa serikali mwaka wokite na kina sura ya Kenya kila vandu mease UDA tosha at Ikumbi ya siasa. David Munai kuma Machakos ko no Ruto tosha 2020 wanikita 2020 lakini kwa 2022 na indi uno etwa Sam Classic Erastus ngulilie chalo oundu Ruto ukuka ukambani we Kalonzo no adi Rift Valley kana akadi Nyanza kota sera yake nundu kura sia ukamba sisioka yesa kuete Kalonzo ta president ni kubidi aende county sionde oundu Ruto ukweka uswetwa Sam Classic na indi ando Massimo neno kiteko yenyu ambio kona simu juu na wewe kuna simu thesa wa TV na wiganga ka credit na winga babandu we network tigo aya chao ziambo kwate yabuni some SMS 5 sawa director SMS 5 nikanda no simu aya ono ya Festus Mutua otondo twa wetie Ruto Esemba enoa bado twitene osune Festus Mutua ya Ruto nitene Esemba enoa mutuko Steve UDA all the way Anthony Wambua just ask neutral question is Ruto a thief or not osune ukolia Anthony Wambua naindi kiucha ngewa ya mondomongi kiute wa tatu tena ila itwa facts tweza kwazi anganya nyendeza kwazi ya camera ledi wa kwa kanini nikingi na ndiye so mukwate no ikana kino cha muthembozu aya naindi ni muvya muno DJ Biado ulokwete akilunguja ni chavya ngwatilo na kilelembi endi ni wekombia siasa ikalabauka se ukwate omanywa mondomongi teti Augustus Kate Kalonzo Musyoka tosha aya ekanesa omemotumani LU nikenda no sesimo andu mawaipa Makenga Kalonzo ila memo muya UDA timu isyo Samson Muindi na yende Simon Ken asia UDA ne muisyo kwa waipa nicho chama kila kikosa kivela 2022 aya director Mr. Charles Nenge simo itano aya hello Mutongo TV hello yetwenena nao nena na lona timu hii karibu sana Ikumbini ngulilia mwana we na miwani ali Mungu kweua ikulio yakwa no rimwe mukamba akachumbe kai we ewe otanu kana kwata kwibango la mebo noko songia Eric andike kuli Yesu tose simu ya kele hello Mutomboy hello yetwenena na ukumba va nena na katombwa tajima bitini bitwiki okay karibu sana bitini mwende yana tende neza mwana aya karibu Ikumbini ngiko gwe yate niona Mutongo ini Kalonzo kila gikone waile kumela kuwa Ntongo yange mekumela nikanauge one ito se munenga kula tena uya na nende kuona serious ezide ya zone serious mwikomeneza aya nani mwikomeneza ni muvya nondo wa woni wako sawa aya simu ya katatu ni yao aha hello Mutongo hello twenena na ukumava wenena na Duncan kazi kuma Mombasa Duncan ongelanga waseva ini Duncan kazi kuma Mombasa netwa kwa yu Mombasa mwende neza Mombasa rende neza ete woni wako ta mundo ngede zia Tongo yazime kumeli magetheka na weme ati matabie ku Mombasa ando maite ni Ruto ku Mombasa ando maite ni Ruto na nimeke kukengwa nundu agweta example nzio Kalonzo 90 bandu beta wa na Nakuru anomba niona andu matavika yena na uda yoyo ko kamba yomba nyandu mbewa ngili yu wado zizia munduzi kuwe byanu kwemwe ne kuvika akomba nyandu yari nubo gwezo make the way forward akwate andu matona kuungama matona munenga kura okay ni muvya muno nondo wawoni wako simu ya kana hello Mutongo hello Mutongo yes twinena nao network yakune kulecha
ungaba bandu be network elo mutongo Hello. twinena na ukumaba Erastus. wati ndata Poa sana. wita Wati wata ndani Erastus. ati na nesa wewe Mimi ni Ruth kuma Machakos County. Ruthi karibu sana Wale ndio Ruth kuma Machakos County. nitukuwa Ruthi kulio aya Ruthi tafadhali kwa idukisa TV ni no mundu mukawambe ko kuna simu na idukisa TV ni tose ya muthia elo mutongo twinena nao nena na Richard Mbiti kuma Nairobi bahati Mbiti juu ndio kwa jai keza mkalonze nufa magumba nyando yu sai whether hamba ugeta ngezele kuona kisumo nukulika akauma baka tioka ingi akalika nini akalika kwa Ruto pia akakona siasa pia na ajaga kwa nini ukezele na afuazi maguyana jikanda jikalonzo tunonyazi baadhi titeta wa nini asia we mwene timu kamba ni siji ndita mumeru yukanda dijita kamba etunga milite patu ingalikwa akei kana tingaliko jipa ngu obia tuyo muelewa haya ni muvya muno wonu wa mwene ndi tose ya muthetu ya mwisho haya elo mutongo Hello. twinena nao Nina na Albana Kioko karibu sana ikumbeni guma wa Ebakasi woni waku niwe mpaka na ikulio niane gumno na kalama numira kalama junior ya mutongo nyaneze kalonzo Nondo kalonzo ni wa mutongo wa kama na ni kwatia mutu taila mbosangwa usakwa mutongo kuma musi okay haya kwati ya wendo masimo nimwe wa enende ma SMS SMS ya kwana ndikite ne ndala mandikite na nimwe wasimusi yukuno nena kwambia kola we mwesimu wa chalo mumo twende to we react yo ne nyusi wa enende na nzebe o mondo ele atatu we mawe to kindu chambe dosio mwene ndi kunena kila kingoni kindu cha keli asunguma asia kila mundu ni entitled to their own opinion na kila kingine cha kiwa weta cha kuuma na tikiseo onatha mundu no direction yiba aingini maweta masia kana UDA ye muno ukamba ni indicate na itu dikiletwa asia ibinda ni ibitete UDA ni thitwe na ni fact ni malikete ku ground na tiu malea na nitu ikwasia moke onangi moke but then wada usija katika aumela masembete tikolo kana president vice president kana deputy president ni Ruto wa Kenya na ena advantage bingi kuyala angi kutembea nundu wakwithwa mbe nutonya unukwaza nuko ikuzisia miradi ya government kodo ndasiwa ni mundu nundu niwe principal deputy wa president ku ena ka upper hand deputy president ni wambiisie campaign yake si osumbe tene ila wewie handshake yekwo na nakuya own student wa moi ni wabundiwe siasa ni moi wakana osa muti usembe naguo kila kithuku ni kana ni ulitwe kana mukamba ni wasia ulosemba weka ona tawe wimao indi ila onokwisa indi ithau yabika ngengele yakunwa tila yako masaku yakunwa ila ya kawaida ya wandu waisemba mundu ucio akabitwa saniwe kila kingine ne mutumio mwanena asia kana kalonzo no naisie timu kamba na yuno ucio tukasoma na tukethukia za siasa nesa Dr. Stephen Kalonzo anaisie wasura yake ni ya Mukenya athi Tharaka atwika Mutharaka athi Mombasa akatwika Mungiriama athi bandu bala bangi akatwika yani isu no nziemwe ni utumi wanandu angi kisiasa na andu ma siasa na muno acio atongo imaitu manena kindu nikienda akwosewa kikabubiwa agakunwa malebe kikisio kikatwikithwa kithuku na we mwene nuneni asia nyeni na angi asia nyeni na sura ya Kenya nundu ninayo Tharaka na andu maitu na nyoni ni Mutharaka na thikisumu ngatwiko Munzaluo isu kwa na weta na weti mukamba ndanaza ti mukamba nengi mundu nune na nana weta nginye the wo mau wake na ngania yune thani mukamba anaweta masito Matharaka so tweke ikutumia tuteto tumwe kwenda kubalania nundu ni umwe wasia kamwene niketa wakaketika kamwene niketa wakaketika yuko unye kila ngwenda ukudia wakamba yewe mino kilelia o twisi kana siasa ni masindano
na be ibinda ya kilondo ne ibinda ni tiweta kana UDA mena capacity ya kwenda kutumia mamlaka na metumia mamlaka na nzia mbingi mbia mbingi sia kwenda usisi atongo ala pengine yu hata uzita mheshimiwa senator Muthama ondo no kwaza ni wakuye Kalonzo akuya Kalonzo ata yuri sindumo ni onena okeza kwithia onemba ni asa ni gwa indi unengiwe chao nundu Kalonzo wadao mosisi katika UKAMBA andola mena experience ya siasa ni Kalonzo wa Musyoka na timu tumanu kiwango cha kwithi wakana ndene yuda iba UKAMBA ndene yuda niendete kunduka timu tumanu that level na wadao sisi kikundi kitwa cha oka kila ki Musalia ki Kalonzo ki Gideon Moi na ki Wetangula tia tumanu kiwango cha kwithi wa matiene kana Musemba weka ona ta we mao ne binde buthu yukite Dr. Stephen Kalonzo ena mibango misio muno ya kuthiuka Kenya yonthe na nathabe na mundu mutakegwa akimangire na mabia ku ni Kalonzo nundu ni mundu wa Mungu na oyitu etelete mibango yibo ya ulikalika mibango yibo ya utembea particularly nenge FM mwana FM no edukesha mwenendi wase wa mwenendi analyst ye we are with Wilio utaalamu witu ndizi nige magwasia no bwa waipa ayiba mundu nazi umbika baba bage ndine so bikabundi ne mundu na weta mheshimiwa ndo neni ebe ba neni wazi ni tokweke aye uzunu no tanda wo woni wagana ndina thena naguo uzi ndiye thana thena na mawoni mana wazi omonde ko bigyo omonde wa mundu nazi bikabu kwanza no uzeo you ithie aizi ando nimeona tani wa uda wo tumiyo ndeto hizo okay na wewe na ando moni you na wewe akuzia kana no makatika alame kuono tiza sawa you ati katika analysis tienda na maugo na peke ndo twita namba mautalo market mataiwa wote katika kila teko katika analysis na utalo ni jao niwe usoma mindo izu na bai mundu na mundu SMS ukamwe ati nendo ndume ndeto cia itiona na nitwethukizia sindu ile nitwethukizia mautumani ma Facebook na nitwethukizia akuni masimu katika thantatu na nenda wo saa 5 kana 7 kana 9 moza wu nundu mheshimiwa ni wizi nikana withie makoka 5 alange nana makoka 3 alange nana yu katika akuni azuma simu ana ni maazia mo ni no makwati ye Kalonzo lakini peo mo aba yake tuiwazi ati pezi nduteo mama ona kauno mwati no kuiwa yasia muikiyo yu ati kulio ni zope pele maazia o straight maazia o gothe ubio kana meuda kana kulama ikwihuda kiuki kwera nijazungia kule yo mundi ati uda ni MUISYO the nondo andu asiba imundu mete ati tumaye na ni kwa ati ndwena kizungi ndwena filter ikwazia boka ndu maitio na SMS yo ziwote kana chat yo Facebook ziwote yuti tikila nesa ta tongo alama tongo etiena ta ndu maile kwa device utongo kindu juki ikoni nesa kana patenzika pena mbanga kwati yabo bar FM nalilikana ve utayugwe saidi wenengane waize kwa chama chabo ipana UDA ndinolwa bwana ile kibe kule wakulwa na wakulwa kethiwa ni kwatia ukamba kukozwa kibila cha president ukethiwa pa ukasiata ni kwati ukulilu na ndina betia katika nizi siasa ni numbers no monde yuka sisi katika ukaanalyze numbers ilati na sio UKAMBA ni huyo tuna 1.5 registered voters in UKAMBA na wasisi katika 1.5 ngilo ekitui na by the way Kalonzo waipezu ndega hapa nonomwe we have 3 we mukivuta kibwana muungano tikuya we mutua baatiga bana baba masako na we ngilo ekitui kwa hiyo azia waipezu sinziali uyokombia we kingpin UKAMBA ndio na ve bandu umelela ngewa ya kingpin one ngilo enando wala make ona thano ngili yanga ngili 50 waiza mutu ona ndola make na langi kwa hiyo kasisi katika ukingpin yo tinda wetetwe yumutha na team na munaka na kawaya na itobo langi na itu tukokia na ndo tukokia na tende you guys are registered members ati na there are so many members no kasisi ona simu isu sikonetwe everybody ukethia kweli kila mundu nukuona oipa be bala ya isenzia na sindu ila ukayu UKAMBA kwesa osumbika yuka sisi katika oka Kalonzo analikile oka ina mbalo ya ile ina andwele ma western
wa mika me analyze neza uko ndabie be mheshimiwa Kalonzo bau ni mukamba tiu tinaoka bele mumite no ndo tena tinaoka andweli mabu haya na ma western na ndi tena Gideon Moi otweze Gideon Moi nengi no wizi were osa no sawa todi mudala otwe mudala na yo nando baimo ndo tendo but you ukasisia setup ya oka na yewa yunga meba yaiti osumbe syndrome ina mundu nundu kibila kicha osumbe tila ila manona mayenda BBA mana isiwe meoka kwa na ivela with at least mess who atuka speaker au atuka chao prime minister chao lakini la yoki enge yoka BBA abalugwa yoka yoki kwa yaba nundu sincerely speaking umonde Kalonzo makayambesa makekalaba mesane mayewa okay ologo tuka president tuidio nde banu wotango lono kutuka president ina mudaba dietu ka deputy it is not possible aya Kalonzo okakulwe what do you have winandomeana umba bando make no ka analyze katako kambo wasete makueni wasete ba 620 makueni 423 ketu 474 kana whatever no iya ba mesane no iya Kalonzo yitu denge andu mako Kalonzo nano ngilima anaratu ndabetukabu na yuo muonde katika ando 1.5 katika 1.5 Kalonzo make ngilima anaratu ndabetukabu na echo no nie ba masako ba kuito mana kwaje giliana na tizi yawo inate the Wesley kali machinery ya skali make kon maneka na yuo muonde tizi katika Wiper nacho ona Wiper bale ko kwa hiyo Kalonzo ayunga mu wanene ndethana point ukunena ya utapia andwe one bangi no chewe wielenge azia nyene ndo betanga ruto that is the first thing when awake okay kawe traweta no ete point nesa mheshimiwa chalo ndikwa kwako wesunge nese no wena ke ndo na sunge oba ndio kolwe kulenga uneke nato kwatanise yonde twine nyange bayasi amandeni alembete okamba kwina siama okauta cha America da yeta bena chama kicha mheshimiwa Ngelo cha NAK bena chama cha maendeleo cha mheshimiwa Mutua bena muungano katikati wa siama ingi vyo Jubilee nayo atiyo Jubilee ni okie ile kalu nimbinge sio siama lembeta ni okamba na UDA ni okie wona chama cha Wiper wezo ongea kala abaneri gera inena takyo survive kwina siama ingi sio onde ono change ya to monopoly baby nda chama cha Wiper nejo cha yuko zema ndeni wale mbete wakamba sawa ni ndo sio kababe Eric na ndo colonies yako na niwe gwa Eric wali na sindo ya CIA Kalonzo na Mudavadi maji ya azimbazi maji ya mbesa ni zambazi ya mbesa bado maji ya mesa ya mesa na ya mbesa kindu chuni cha kile akili ni chando mauda mbesa throughout I can tell you that for free ayendi ndio maanisha ya mesa lakini wewe sasa ni mbesa ningino wizo tunenga ni wongo asia hii ote jumo ba ndio nazio mheshimiwa ndiye anapoje hiyo asia hii you Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ta Wiper party leader timu ndo etomo na timu ndo wetwa bandu katika olusa nini na leaders isu ne wetie na asia hii Kalonzo na timu esu ile ne kuweza koka weza kwithia udesu ene otinda iwetwa ni athea na nekini kwa asia na ninaamini ena asia na ndineza ulea kana ndi ukamba gitie kwa asia timu isio lakini yekuo lakini timu isio ndo nene no monde kana yo ni moisio na kwa ni hizo timu isio lakini ni wongo asia asume una nimeaza yekuo na ndina alea lakini hizo timu isio okay ti sawa sawa yuko kilango enda ukulia wakamba maitu okula mai mabinda maingi nituka katika enda kutoa wakona na kona nondu waitumi o personal yu elati weta kana kabindu ba asindie na kula nini na serikali yate siasa ani kwaje mwana kio ya Eric for example ndio wetu wekale nondu yo ni analyst no ndethesia Wiper no sa utethesia uda muno matethesia muno yu nondu atito na kula muonza ibinda weteza kibila 7 lakini sinda siasa bai namba ile kwa ni ongo asia whether kabindu asindie na kula nini andu angebati yako na kuna ni irrelevant kana Wiper niyo yosie kibela isu ni point pangu tuina masinda no mokite na tuina member wa UDA yes right na tuina member wa Wiper na tuina member wa independent na ni wazi ya governor Kibwana kana ni wazi ya Wiper ndina governor yani ubungu governor Kibwana ni wa Wiper enda mabukune legally ni wa Wiper Granton Saboja ni wa Wiper Taita Taveta Yuba tuiki Wiper nenda governor hata
Niwezi kuzoea kukengana no thuku. Okay. Right? You kila kivo you pengine asu aweta ni sympathizers mama sia maingi, but fact remains ni members ma Wiper. Aya mheshimiwa zonge kule hapa nikaenda tukatinde bumono kiuja wezonge cha Eric. Kecha sia maino ingi chama cha maendeleo chapu chama cha UDA ni kile uduko na Wiper teto no githa itikizwa muno. Bado ndiko na itingizwa muno no ndo akwithiwa sia maisu onatea mbeze sia yobo chap inaivo yina members meana UKAMBA nak ituyebo yina members meana UKAMBA. That's a big question. Mala mundu nundu ona katika ndengu sia ndwa imwe ya kale nundu azia maendeleo chap ina governor ina governor lakini members meana ask ni katika county assemblies. Yes. Ni weta county assembly ya Makueni for example twi members miongwena na nyanya miongo itatu na itatu ni Wiper. Enda Kitui weza kwithia ni miongo 5 na kindo naweza kwithia katika almost miongo 4 ni Wiper. Woko bahama saku weza kwithia majority ni Wiper. Yuko warauzi atiasi chama cha PIK ni cha UKAMBA. I mean leader wone wa UKAMBA. Chama cha PTP ni cha UKAMBA. Chama cha party leader wote wa mtu wakatuko. Yes. Chama cha chap ni twisi kina mheshimiwa gavana Mutua. Yes. Na chama cha NAK kina mheshimiwa Ngilo. Na NDP ina Mwau Aroni Mwau. Siama hizo tu abo na niongo asia isikithi obo nundu akwithiwa katika Wiper ila wona tuyuka kwika nominations. Peangi masia ndina kwa atafea nomination icha una no nyanzembe no ngali ila UKAMBA. Na ngala UKAMBA makasemba makoza PTP na chao. Yuko ugeza kwithia ona uda ikaungamia mundu kila bando. Nikanaweza kwithia ni marata kuosa ibela ali enda kuya kiketha kila hizi no anzongea FM tunene gwika ngewezi ya siama iswingi nakutoa mtaalamu wa maondo maki uteti mheshimiwa anena ta wa chama cha Wiper nakutoa mtaalamu wene nada yulo wake ni endai mamemba maitu chama cha Wiper metekele kunena na ataalamu no mama interpretation tu fulani. For example pekendo mheshimiwa wawe taasi ati katika county assembly yes ni 48 na 33 ni ma Wiper right. You hesabu you guys nesa dikwe ati uka eko hesabu rough with the andu asu nita 45 na 15 ni chama kingi lakini average ya 30 ni ma Wiper. What does that tell you? That tells you 30% ma Wiper ma UKAMBA wa Makueni. Analyst ailokuya ni waile kwambia kusenga nundu wasisia Wiper ya 2007 undu ya kwete na yuko sisia Wiper ingia 2007 na 2013 no 2007 pala Wiper with ODM Kenya ODM Kenya yes yuko penduke tuike Wiper yes na undu ya yu penduke ya tuike Wiper 2013 ila Kalonzo ongamie na Raila Yambe yes waise Wiper undu ya performite ebinda zeu ukathio katika records nina muigio mulumu with their Wiper possibly ebinda ethane ya azia mno ya azia 10% na yukwethwa ya azia 30% ikuya kana chalo cha kwethwa ya azia nikiendethe na kila ya ile kwika nikwikala nthi makapenduka mituki makakulia ya we pate ngwene nithie taite 30% makaje the nithie taite 30% makalika kundu kuma kya makamba kwetekala makasia nithie taite 30% na yuta ile kwikata tiendo mantha 30% izuthi to zienda hapa na nitiendo mitunga na musi na yuma yona mundu museo aimatabi ati tafadhali abeya yu mundi na timantha mangeneral mena bina ta general mumo mangeneral mena bina na time ati kindu jambe ambaigwa kana ngawazia kundu kula kunge tenda mosane andu mama kuwene atano mena bina matembe makuwene mambe kwiya Wiper ati tafadhali tienda tisioge bandu bomwe kana tiseobye musumbi tete bandu bomwe teimezia musumbi na mangeneral wasu maitembe ya moneke nundu andu peke ndu makwete kwika kita wa memory decay you andu ni makwete nimeika la makolo ni Wiper na mailie mayona inokwiwa peke ndu mheshimiwa kuweta kana mundu auda paya mali na mundu auda ni ukite ngi makindu yu mundu usu katika peke ndu twikita ayu
peke tuta frequency you frequency wonanga kindu muno nikikothete oluma akilini yuko pesa usie ya mundu ndakeke undu you katika masindano ndo tumenze ile utono zi ya mundu kana woke yambatia you katika undu no wipe kila isi ni wipe yambatie nundu paimwe ya wao si ya mundu mailo mando ndo mekwe yambatia na mailo manda kwe yambatia hata maile kupaka langi wa wipe akilini sia andu ingi nundu andu ni molilwe makapaka langi sia wipe akilini sia nundu andu ni molilwe makame ati yutoka tandu ma wipe na tendo murije kana wipe zipo na zithayu na makambi ninguma nengezitwa makambi ya kwazi yute wipe reloaded wipe thina bina wipe ya bina ukethia andu ni mambia kuona hii itikiko ukono ila wipe we lakini ni theke wakasamuka angitheka lai theka ta kasamuka asia woyu na ona batoneka pe isamu uda makwete kwika yes na you know wesi kindu kila mekwika meoka makasisi ya mundu pano ko musi maiko kana andu kumanza methi kwa mundu musi makamwe hii tenda ethwa wina maso bunde withia nitokela naku na nendo kutebia neza yuta yu ibinda thi munini wa muzumbe ngalekwa yake twi nina keteye we alama muostite now na nethia nandu methiunga metie mombene nandu methiunga metie matumite mali tho nitikwenda andu ma wipe mazi ati nitikwenda utumia mali zitu titembezi chama kiba UKAMBA na mali na ni kwatie nilo matabia ati nilo tabio pepa na loko mane nanga matabia ati tafadhali tuoka sasia mbeza sia unena sindu imwe si mvi na peke ndo mangwenda kutabija we ni mutongo yuno sia ati pemyo kila point yesu pe kasamuka muna kaengwede sia wipe ndi manifesto tie kana ndi manifesto sia emina ziati onakunye ndia akilini kwake emina ziati yuko wa kawaida ukamukuli ati kuwa ndu watembea nduni watembea mundu ni onatezi chui jao akakuya bottom map yani kindu tezi ni jao na uketha ndi weze juni chuchanganya peke ndu wa bottom map kikwanganya yuwa ni mendo kwepa ni mailo manda slogan yosi peke ndo kalonzo watho wazia peke ndo kalonzo watho wazia na ni pe mundu kweta oki overtake nundu pesi ndu limanize nesiongwenda kuta wile limanize peke ndu watho wazicheta wa 24 hour economy nuzi 24 hour economy upata wayo wai otukili andu ki ukwati lakini you asisia andu methukisia 24 hour economy niwezi nuwetete nuaweti kukibwa hata kindu chuki yoyu na niwezi andu me mutindo wa utho wa kindu kila chuki yu andu mewa bottom up ubewe bottom up makwati ya kuona hii what perception makwati ya kuona mundu bande mundu bande tokukilwoke kuyulu na you nundu ziwe perception na nienda kuta yesu ya theka ando matho wa kila chuma dukane ando matho wa kila chuma dukane ni utapisia paane ati we you ethwa we TV ni na mwekeo kana tiazo ni na mwekeo na kaundize kwa kunipa ona mheshimiwa nini sino ugo ona mutumia mwa nini sino niki izo ni brand sia yepo na nisi akwete patengwe ateo pe ipinda yokie yabika paetu brand ingi na yakwata na yamesia nengeso kutapia undu brand likawa no ndu yokelawa ni kana thiane na thiana undu thikalawa thipau undu thikalawa thipau ni zoe kuju haya kwati yabo bwana Eric bekulio mheshimiwa ukwenda wa musongie muno na ndu ingi medito maestro akukwelewa bottom up kiwa ndu kwenda kwelewa muno na to vau ndini wa kiu twenene ndini wa chama cha UDA wasisiondo mweli ko kamba ni strategy yenu ya kuthiuka ndini wa Kenya yonthe kana vailanjata wasisia katika ukasoma ibuku ya Zaburi kilungu cha yana ne 13 nyonde mwezi Biblia kwambia mwezi wa mwanza mwanana ila asia ngaine ukilasia munyongera watu ni ukilasia o munyonge twazi mundu wende kutoka mavumbini nageza omutwikithia kaya na asumbe yu mundi ukazia de for example ngaunenga silingili taze ni ngilile nganenga mheshimiwa ngili emwe na nganenga FM na andu angi 10
ngili esu imwe kila mundu waiko anathiana mheshimiwa na munenga zilingi ngili umwe na munenga ngili umwe thandete wa mboka ethi wanduka mboka kwa mundu umwe aye mboka esu naona munenga ngili umwe na zilingi ulo maana me 10 methiana kila mundu ethi akawe kwake ungi akawe bangi methi wateja kila mundu na mteja ulake na andu azuma uwa mboka esu ethaima uwa mboka esu umunthi uzi wethi akawe mboka ingi na gyozi akawengi andu aya mebaya nthi wende na kumokilia kwanana na nzi yesu ya kwika kiu withi ni kwete rasimali kwela kwi andu ingi kutebala tene tunatwa kwa mundu umwe that is trickle down but bottom up ni kwambia abanthi be mwananchi nienda kunenga example SGR ya kuye 75 billion kwa kabaya 75 billion izuke kazi anenga we andu background ukethia bena sindu sina policy etha ni youth for example na boda boda no likana 2 or 3 kibaki ni wokie na asia ni wa wave tax ya tomota if you can remember na tomota za umwangili maana ile na 50 kamota kama but la wokie to so umwako tomota wambe umwangili 50 ngili 60 by that time na create employment niki nondo enda kukilia tu na yuwe sino nundia katika police kana ya government by that time yuyu ni cho na deputy president aya asia enda kukilia mwene ndi nakuka yuta yu CDF manenga we 100 million ai manenga 10 million is it 100 yeah 100 million nundu governors yu manenga 10 billion 128 yeah something of that sort mane 128 million maithi maiko na mauyala makuna na mbesa isu la meka ni so meka isu but where they are enda useti nicho noni ati ko yati dio so blueprint ile kusobwe so when kana mwenende aturabie wewe na thina moku ya kwaku go machinani pelelo weba we na thina na beza ukina thina ko ugo ka nikana ngotwa ibu bottom up isu kana ngwede nundu ni ndasa mino kile summarize you azizia katika mwananchi na mwenende no nginatumukilie kwanzie mwe with either bembeza ni either SMEs ni manewa mbeza ilasi with structures nondu yetha ni andu mamota moka manewa mundu uzu yethi etha na wisi andu ingi mateza amboka ba makita kombo mbeza enda kwa shelo na athia kombo athia arenga itunga mbeza ingi na maybe ndana thukuma mbeza isu okay na wezu ithela lawo haya bwana Eric kwati ya baune kwati ya bottom up nondu ndasa muno isu yenda kilungu chayo kichoka cha kueleza kiu nenda kwa baba wewe mwete baadhi lingine tie kombe lingi mama wote okay ni sawa ende tuke ba mheshimiwa peki nduwe cha nomination na beki ndukingi ngwena tunenie cha kinene wa FM cha atongoi mena gitumi ndini wa chama cha Wiper nivatonyeka ndini wa nomination nondo andu onde ikwangeleka nyomwi atatu mwenda kwitikibela kimwe twazi cha Mutongoi TV parliamentary kana MP echo mwenda itela nyonde mwenda itena chama kimwe che kumbia siasa nonginya bethe na muthungululo wese ithia umwene wanyu pakati wenyu nivatonyeka ko kandi no muthungululo wa chama cha Wiper alama avaluka makathi ndini wa chama cha UDA na bena MUISYO mailikavo akingini kikingini rito na nene cha atongwe ala mena maso mendeni wa Wiper nivatonyeka no UDA ikatumia nzela ikotumia nere siba ile mweta ikakuzia asu ikaete one kila chama kina katiba yacho yolo nominations nomination constitution ya Wiper na constitution yesu tende timebendwete kulingana na yebinda niba FM awetanga wa Sony awetanga wa Philips radio zetu wa Philips ngizi zetu wa Hitachi siko yu na chama cha Wiper nikipikite kiwango cha kumanyakana yebinda niyendete ko in fact ibinda ina abiti yoyo buthu itena service katiba kaituna tunaka improve in fact mwaiwe 11 tikethi wana delegates meeting ila wa national delegates meeting nikadu kwetikilana na katiba yesu itu nikana sindu isi twaza cia usakuani wa ciama na tuya wa andu mande ya makosa wetu wa makosa kuketha kwekize makosa na nienda uravya chama cha Wiper ondu kitwa ki democratic ni barata andu batoneka o ciama wisi cia thokwanie nengi Wiper koyo saint ni cia thokwanie nundu ara osisia pena mheshimiwa Musila wa chairman wa Wiper na keka ti democracy Musila either anengiwe tikiti yake wa nundu niwe chairman enda lakini mathi nomination ila matuike mathi nomination na governor Malombe yu Musila cia ye nundu ninye chairman wa Wiper mwaile onenga kinduki
yuke kwanda keka mheshimiwa Kalonzo ni wathete to that level ya kwasia we nundu niwe chairman osa. You know, it is not possible. Na uni tukwaza kundu kula kuonde kwitha kwali kileto maliko ni tuende na osija tuseubie weze kwithiwa ibindani yukite ya 2022 nundu istake yendete yolo no kwigwa na MCS maile na degree ukeza kwithia bakethi wana nomination si andu ala mekwata ndo eletha witite kibila sinu cia muthembo. Okay. Ko uya sawa sawa ngalikoni. Nienda ucio koba nini wambetikilia Erastus. Kindu kicha bottom up bado na balawaza nikiesa ukebinde asa. Yuniweze nikite sawa weza mundu la windi. Mundu la wabinyie umose umuliche kamine. Na niweze kami ku kamba ke mutino. Yunde ukubitha ukakuwa mundu utetema na kamine ndu enthi ukamuliche kamine mundu zita jwa hospitali. Kundi ndaka narrative weze kwithia na imarati ndo bindu akaindoku. Nundu lama no kiemewa hii kauka kami ku kamba nika challenge. Ni maende na kwesidia na nizime kweza kuona FM wa matetheje nundu wa utetheje cia macionthe wa matetheje meka mike mutino kamba nika kuya mundu agakua bandu bo lakini kamiti saibo tia chama tamavule nundu mutumia mwabule nuzi kwesua na kwimbuga kusa saibo be ondo wetande wa kabisa. Oh yes nundu na ikia saibo ya mbiti for example nengitio saibo ukatwike wila ngungu I mean ko saibo alama ichuzi saibo nimeka landima mutaalamu nundu tutabia saibo means a lot. Okay. Katika chama nuno ni muteti umwe wako ya kwitu nguo masumba unaendie na saimbo yina makosa na atongwa ni ABC so it means a lot. Okay. Yuki undu hizi na akilewani Timothy maneno na akiliwa esa okiliwa neno hizo no hizo ngulio chicha ngundu kuende na ongeza kusunga kuni ongo asia hii otiende juba FM ya nawe bala pe bandu boka na esa gwa netikilana nake kwa asia 30% na 70%. Of course kana kukaa kwa hata 70% asini maxima seo. Na kia wai excellent but you can do better. Nipo asia hii yuti ati 30% you know yoni chao. Ibo ndina kwa tiana na kia na kwa yana. Ukeza kwithia nuzi saingi tio sio kuifanya kana kila kitu kisawa. I mean no nginya tuitikila saingi pala betho bagwata bathuku ni basi wondu bo seobwa but nendo kuya kana kakwete 70% max nika University of Nairobi na nika bitu. Okay. Lakini 30% yino infani wonie Yesu ati ando ingi muno pio na ati ya chao elondu yemwe kunu ronya utia ingi ukati ukamanya elondu yo ni chao na wiper ndiye kali tenthi ni kwa mheshimiwa Manzo anayoba na nuna wetie kana chama cha wiper ni the one member wa NEC National Executive Council. Yes. Na nitu ikali tendi muno na ela wewa musungu ICA if you want to attack without alert yani kikamba kisio ndukatabye mundu la musindana undu ubangite you mabuti ma UDA temene piu bullet la sikiro tusiene piu na itu maize sito kuwaipa kila andu amwe mamwika mokita kupita game you ni ele you feature form. Okay. Feature form ambo feature form feature form baini tukebala be bana FM twine ni kwa debe kunwendo wetende pe kule we kule iti na mheshimiwa ni wako nikana kunesa muno. Yes. Ati no bala twambizie atongo ima nikana twambizie nesa ala atongo imena ketumi maitwe paile kwikwata ni bobu yue kizawa sawa nenda ni change banini kana mheshimiwa wauke onenge omwana banini okwanda ya yue tienda kwiwo ekangu tabio nolete kwenda kwiwe pe undu twewie tunewie ngilini na kumia monzo na imoseo ati mangavana onakaune masi amaingi nimetikela kwamba kuya cia masio ute nundu wa wendi wa titwae Kalonzo wa Musyoka katika national level na metikela nake nitenda usio katika iwe tiwa ati mutu onakaune wa chabu hizi we chabu yake no kwendeo na jo lakini nundu asia ni Kalonzo no kuzio kabalozi kisiasa ngilwete kwenda kuwe kifudha onakete ndewe nenu mheshimiwa onakauke kifudha ibinda yuno waungamete na ne waete kile na ungamana wa ayo pepa ndu pethi pa oneka patepa lunga lunesa nyeni uze ni analyst di na interest yiba. Yes. Pepa ndu pa oneka patepa kwete nyindi vile na bigi vile ngwenda that's yake kila kipo ni kyoki ni kalile na bigi ngwenda kwa ambeke kondo na asia asante you ati wazizio ke bwana pepa ndu utemu yani muno na niti kwenda mavia sutaitie na teziwa
pen delegates si kwa muzela ona tigwe ndo maisi hata tende kwa pen delegates si kwa muzela na simu okete siendete situmirwe ni wipe ona ketha na asia thi peke ndukuma kitawa kwambia kwe wondu kuma basa ando makambia kwa asia ya etha kikundi kiu etha Kalonzo ni wambe hiyo tumana wipe nita ambe hiyo tungiane ita ambe hiyo kwe tungiania ita na patoneka niwe zipeke ndukuma tethimirwe na chote takisi tweka SWOT analysis na katika ni opportunity peke tutathimiro na chongwenda tetumia mheshimiwa na ni wake neno wasia ithio theba timama kanisa niwe si ondwe yutikendo tungiane okamba nesa withie nitwa loko bishop archbishop wa MBC Timothy Ndamba ni mukamba bishop wa IC yuti onena national ni mukamba andu asuma keta atongo yela mapya atamateo kwate ani akundu makamea tuendai na wa Catholic ukwitwa kibuba muzonde andu asuma na bina muyanu wa kwasia tenda mukamba ngokele baba na tikwenda kewenge kana kindu kila kituma andu metha na kivathukanyo tabadhali kiwete baba ni kana kiminanwa nacho oyu nundu mathayo 18 na izi kana wetha wina thina na mundu ye mesani muminanie pau na mwetha poteo minana muthita atumiange moke methigwize kana muyu minana na betha pate kwiwika muthisa ite kanisa kana thisa yuati nitukwenda utumia asante nitukwenda utumia opportunity isuti nacio nundu Kalonzo tu atanise na musela niboneka abe kindu kituma withia penda bina wa Kenya ona Kalonzo tu atanise na mutua na nenda okutabia nesa ithe wa siasa wa mutua pyu ni Kalonzo na aema nake na aje ni mutua na ni mutua pala wae atungwe katika nikana yutuambie kuona tuisioka tuitu 1170 na nijo na yuyangi kuya yupe kindu kyune kiu challenge Kalonzo muno nundu numbers yake si kwata ene ti compact na nipo yu kwe andu megwa mate ya ni nundu ona Kalonzo mailo mona tende tafadhali Kalonzo yakajute imona na ona ningwenda mu package ningwenda mu muzio mu package ya kindu kitwa corporate communications kiwo wetie niwe ze yupa iba tawaki yo kwele inu ze banu kuelezea nenyo na wenda tata nige ile onesa ndu kwasia aya zenye ni sura ya Kenya ndizo ya UKAMBA lakini nini si katika group sia WhatsApp na zizia undu comment zanu zikwasi ndo kutebe nesa 20% titumela principle to wera baya bareto 20% ninye na mheshimiwa bado nakuza mayazi ati ithenete elewe Kalonzo inachaka kana ni wa Kenya onde lakini pe na 80% ikwazia Kalonzo nule ila akamba kwa hiyo atu tigana mara Eric amwithukiza kwa binda ya saiba ndio kayula kaze kondio imwe kaze kondio imwe nundu ni wa salvation na minu nunenga mindo nundu kwitikela twindu juniors nienda usungia bwana FM oba nundu ni ngulwa ila unumbea kina Bishop Ndambuki kina Bishop Mulwa my bishop kana peki nduki nundu wanasia ila kwenda kukita ukita utavya mundu yuti unena sindu siende zikalilwe ndi ila ti unena pe andumeta wathome wa mukamba kwanza na nduni tukuelezea etho zikalilwe anone gavana kibwana kwanza welande anone gavana kibwana asia ila tukwitwa tuikalenthi ndina problem etho pa anaisio ko shindu siende na ubango na Bishop Ndambuki no chene muno ku pointine inena kau bandi Eric onjuka kwaku ndeni wa kulone kuletie mheshimiwa bandi nenda kwitu Stevenini chama kecha UDA no otavyo wasesi ande mbe wa kamera no mwina mubango wa kuvamia kambu ya Wiper na kufikia na kosala ukoneka temo vigogo ndeni wa chama keu idita chama cha UDA basically tendo deal na vigogo mthembosu we want to deal twendo deal na ndo amendi nigwithwa no newiona Nimrod Mbaigitwi anaise newa deputy president eukitetelo na ndo anene mema sito manene lakini ndio tukite kwa mama mboga and ma boda and ma sukuma because those are the asuni mo ando alame na votes na ndo latu ilo deal amo nundu ukawazi wenda ndo anene wase mekie na mekie but at the end of the day kura si zauma kwa mwenende na wazisia katika and I'm sorry to say that wazisia katika Wiper unudindiye kwazia
wazia buta mheshimiwa Kalonzo akuna ageni kita wa divide and rule ukazie bindala munaka wera se kibila ba ni waendie etia na etia katika nomination ya thauki wakila wa thaukiwe wazia mundu weta wa makao wa matungulu aendio yakuni wakila thaukiwe wazio mosila the same ko with ya we ona mundu bia ni osa ulo kwenda when it comes to nomination sitha na thina wipa na cho ona yu na yutukite twiba masako yu umundu kwa made your governor mama masako atatu na ndo at the end of the day ukewa kila kikethi wakibia nikuza bai zaida sindu fair ila si dhasivo na wazia katika ukasisi katika waipa ni unaonie masi yani maligile ila Raila waligile handshake na Uhuru Kalonzo wezi atuka mundu wa moko nela wezi atuka mundu wa moko maendeo matwa waluo Nyanza sindu sisi akunwa ku UKAMBA ni kwitu nothing was done no kasisi katika yutuka kula sia mwana witu tukatinda aroite mwana witu no ikulia we mwana witu UKAMBA ni witu atutethete ata no kasisi akendukela mwana osu wita witu with ai kako jai warambe Kalonzo wikite jai wasiana umbaniti akasomethia etha anakindukira Kalonzo Foundation but ukamiatia it is baikindukira we kito na ki tangible kito na etha sia andu akamba ama ito etha ni mauya maumela mwana ya moto ayala mauya langi maumela ulonge ya moto wa Kenya Tourism Board mauya langi maumela wethe awe aconsider na ona nda andikithia kana maka muthama na yo amukua ondu wazia na iwo it is on record muthama no wazobia manu na maindu but ila wezie thia mundu utongo yuni waenie au meawona me utetheza Kalonzo me ase Kalonzo momenda ibela sio nundu mazia numbers no mene Kalonzo ona twekata ni mene Kalonzo bena thina because Kambas are divided and when we are divided you to lika uda to support Ruto we are not supporting with Dr. William Ruto we want to make we want to form government with Dr. William Ruto. We are not supporting Dr. William. We want to be partners, not followers. Yes, we are partners. We want to be partners of that government. And chicho kwenda. Aya. Ni muvya muno. Bwana Eric, ambio kwati abuni sio kabala ya mwenendi. Tuisaulwa. Na ndana mboza simu ando mazimu ambiko ya credit together ke kanathela motumani bani maingi pyu ndiye ni soma. Wona na kila wakundukana. Ukangimya mavia nuondekea. Nondo motumani ni maingi muno. Uno sia tuambia na Emmanuel Kimandi Kakambu Erastus wiwata ni wenesa ni Kimandi kamwana Kakambu kwa kethia aini asumaku muno mwagethwa na MCA osu ula nonie mutanu na mutuleu ta evoi kuma muthenya wambe yu ni asia o kindu chambe UDA ndesa kwithwa tisho UKAMBA cha keli UDA meenda kutumia mbesa ku UKAMBA ni kana andu moke ni kana kuoneke kana Ruto na andu na cha katatu Wiper Party niyo party ila nene UKAMBA na tuikwete Kenya nima alafu Erastus Nzomo kwa ngolili MCA usukana no eke mundu sponsorship ya kushuti wathi omwe tu wa mashujaa onetha ti wa ward yake bati ni wa makueni haya mheshimiwa Siasa haya kama na Kakambo ni muvea Diana Ndunge Ruto awachi kutangatanga sisi tunajua Kalonzo ni mutongo UKAMBAni haya Agenda nzomi otumani wako ora ne moso maingi nakila nendo nengalama ndana soma motumani mo mwanya ndo ikombeni ya Siasa bai wa ndani na bai wa mongoni Alphonse Mumo cheap thinking tell that jamaa wose na mewani muko jamaa na mewani eta wa Eric madilikania zingi Eric Mumo coordinator wa UDA dino wa kaunti ya Masako azio kule pesa tu peke yako aya ni woni wake ozu as we were okay kama na Kakambo watu maingiwe ndiso ma ingi nondo because yokelela Larry Johnny Bateke mena Kalonzo can't bring presidency in UKAMBAni. He has no influence outside UKAMBAni. Wiper is weak financially. Kambas have given Kalonzo full support always, but he is too weak. By the way, keuke ndeni wana wa langu yako wana kasiji wakasoma. Keucha mbesa, nyanguka tukeneni, tutaminite, netuonene ngewa ya mbesa. Munduwe Larry, nota we ndeni wa script ya kwa magi, akamba tuikie ngasi ya ambaye ingi kuthosia UDA UKAMBA nota kuta nguluwe musikitini. Na kionge akoka akasia. Ask that Miwani man eto Eric what Ruto has done in Rift Valley instead of coming Kenyan citizens or conning Kenyan citizens. According to you, money will has been given, it shall come to hand.
akiongea kasia ni ukweli kabisa UDA ni mwaki Kalonzo mevange ni kuvyu onwetwa Ari Kitosh SN Jaff masito ma Facebook na kwemetha mavula nganite muno. Joseph Mosioki, kindly Erastus ask MCA Chalo if he can accept to give out her daughter to marriage to someone who can't give dowry payment or take care of her daughter before marriage and accept different results and accept different results after marriage. If Kalonzo can't empower people before election, how do you accept him to empower people after election? Ruto is a reflection of what he will do after being elected. Olanga Kesongo Joseph Musioki indeta kuelewa. Siasa kulia, what about tax when we use bottom up approach? Kulesu no songia mondo Eric also to Josephat Josi ungi akwasi hati ni Brian Mutie kuma kivyo mheshimiwa osu wena miwani awetete uwo. Eric metumia miwani jize eto Eric Gidi Mwangangi Chalo we Kalonzo atetheti akamba ata ka Kenya. Okay, Gidi Mwangangi UDA ni tisho ukambani ukweli tuseme. Roy David Maiko Mwendwa tavya muundo osu wena miwani nomination sia Jubilee sianangiwe ni Ruto kulia kina Kabogo na ndimo tongelela ingi eto wa bwana Eric Mumo coordinator wa chama cha UDA Masako. Lucy Mwende Kalonzo tosha inu kambani. Polycarp Doni tushi jamaa osuwe na miwani ve ekuli watana asungia ni yeva kulia yengi Eric nuko usungia. Mheshimiwa tutabie mbesa isu Ruto ukutumia eumyava na ikasioka ata Peter Molo. Ndizi wakula mheshimiwa aya John Bosco Muli Mutunga, sisi tunajua UDA tosha. Na hini nesoma matumani ya 5 hini kenda noza simu 5 Chalo simu 5 zizi yoka. Dominic Jeremia Mbidi nisi Ruto nisi Ruto either mayu kwenda tuine wakami maete ngali Mbidi Mutinda vaka ngemi usuya zeda mwenda maine wakami mumatwa yengali. Ukweli pe mutongoi wawe takana waipa tuikite kumavithi ya white. Uzunu hazia no wawetakana mwegero mavithi ya white Festus Mutua. Atongoi asume kuya Kalonzo no asinde mekita umukenga mayenda ivela sio uzero wa Samson Mwindi ende motumani elima muthia. Philip Ngangi Eric kula pesa okay zitaisha na murudi wiper. Okay esini woni wage ende wa muthia. Erastus idhita mashabiki mai kumbia siasa. Okay, mwendani mwete Moses Kilonzo ni analyst ungitwa ina keba na yete FM. Okay, nisa atu elezi bottom up. Okay, ni movea. Kato simu 5. Wambe no. Hello Mutongo. Hello. Tuenena nao. Tuenena na Simon Mutua. Samuel Mutua ngalanga wasia. Ngalanga wasia. Unit ogwe yete woni. Yeah. Oni wako. Endea. Ni asia yenda na mbota bia bwana ziwe na mekana. Kana Kalonzo ukamba ni baikindu kizo modele. Na titene. Titene bia bina mbo bingu. Na tijo katambo manale. Luto bado no mudunde. Deputy president. No west. Na aende tu eba na security nene. Onengi utaidia. Tezana ni wa Kalonzo. Okay. Na kingi muima nali mundu oba wa nandu ala make neza ayumaluka na ebo iyo ndeti ya mukatatie na ndewe ndaka dikewe onakana ka gugezo kia kaiwe kai kametia we ko no mome kugila magazi ali ndatona solo ga tona nu ikundi ile kweto kule bwana zi ni limuya ya mendo ze ya serikali na Luto deputy president. Yes. Paigi ndukita wako seuki. Ndaka tukenge. Akitio sisi yale yala kwa waipa. Kibila kilo nuenda nde kwata. Ulo nuendo usindana na akamutinda.
aya na babe luto pe support ya mbes ugo ndetizi natakwa ni mudumia nini sijat na ngamanali mudama katika andwa zuwa weta ombe no mudama wena bina uzino ni munenge ndaya ya mwana pala bangi baba kabindu me kwazia akwatite kula yana mama akwatite ziana mudama aizi aina corona okay azi aina corona ni wakomete bino kilile tunengonge mwanya kana be mundu azindie na nimuka yes so tizi ko nenda mwale mwejali ebinda ya siasa ya bika yes tikeba mbe ina kalonzo ani na mwigio ni mukono ndikogiga gito okay titene ete la inyo mweze ni sawa sawa aya tuose wakeli Hello, Enestas. Wati ndata Nesagedi magere kamuno Ndena vita mutomo mine kandi lokana Peter Mutuangelanga wazi ndezi wazi kana network yaku Peter Mutua ndio mwiwe nesa Charles aya nengongi elo mutongoi aya usune wathelelwa aya pole ikiaka indo simoni ni wathi Mexico nuko siwaka Kenya elo mutongoi hello Rastat wati ndata wati nati ndaleza tunena nao lele ta mundu kimandi kamana kaka mugendeja wadi ba aya ete onge hello mutongoi hello tunena nao mtoka mnikimandi kutoka ni baada karibu sana ni aimu mutongoi katika Ikumbi Siasa nenda kunioni wako na chati ando kama mota yundia ambani matajika na mundu atwaye ngoya kendunyu yongelanga wasi tafadhali ni twese kalonzo mutoko kama na mundu tondo na chimba baita ngoindo ndio ta era ta ndio to biota ngoya ku ondo ete ko ni twaye ngoya kwa ndonyo kwa no kwa mama kwa tia ni mama kwa jema kutwa yundi ye ukambani atabe mono ndo moli na tala kumonga rjo muno okay atatu ene sindio hello mutongoi hello ende ndo mazi muko mukomie ungelanga waza tafadhali hello yetu kwiwe inena hello yetu kwiwe endea yuyue Mutongo TV hello chalo sio kakwithukisa TV ni tose ongi hello Mutongo gede bya tongo ni ajai ni magere ka UDA ne muisyo balabe wita wow why is straight to the point wita wata no zo mugama ni wa ni wathukie munaka mayate ni anake makamosa na niti sikena ni watete katune election na watata utala masako kao ndiundo masako tao ndiundo ya ndo ingi zima mayago tinda maikenga kalonzo andala maweiva wamenda ivile ila sio mabete na kalonzo wito ivaluka okay haya tozengi hello Mutongoi twinena nao nanjeni kuma mupote ongelanga wasa tafadhali wenena na jen kuma mwekali mupote mwekali karibu ndiasia mwekali noe kalande ndiese kakalandi kana kokoma hello Mutongoi tose ungeni wa muthetu aya hello Rasta wati ndata ati daleza ni kimandi kamana kaka mwenda jokengi ni wakaiki kamwana kaka mbo ete kule kana woni yuko mbonge ya tongo ya zumuno wati anaenda kwa sio Rasta kimo ugwe muzemba weka aziana wewe ma na Ruto azembete weka na asembete weka ajiuke togethia nundu andu nimendo mona pia nimata mwezi
animenda kuona nguma cia deputy president na you that process ya kuoneka ayona na akia no mo support ndaku ya manozi wa UDA coordinator wa UDA Machakos County ndo muyatu medele vinda siasa yuko nikana tu mane uizo ndino akivela kiki nene nanye nini si ndo wane niwe ni mutu wa madiko ne makalembe waisie pa mundu tazinda kivela ke na Kalonzo no asinde in fact nondo no mutongo yulo usiaiwe nando ingi na no mutongo yulo tai zaidi ya nandono ndinwa atongo ya nene okay so to ke yudi Kalonzo ni wito na tongane na yakio maka tuime atata ni muvya muno kamwana kakambu na indi twambo bichabwa ndo masimu na ndizoma otumaniele bane kena twende kanisome atatu Japheth Mulwa, I'm from Mwingi. Kalonzo amekuwa our MP for 35 years. Aye, ni wale Kalonzo the MP for 35 years. Kwa hiyo ambao kengana 30 years. Kugambo challenge mune nyuzu. So mogelo. But mwana na baka otumaniwa. But project yenye alitufanyia ni kutujengea White Prison. Mtu anashindwa na kuongoza eneo bunge, kweli ataweza kuongeza Kenya mzima? Japheth Mulwa azo ane na bakaba Kalonzo over that 8 years vaikendo waika UKAMBA eka kwa kayela cha uskilo na ndi wa muthia na acha ni soma atatu you are aye uzwe womana ndio soma osu Erastus Kiatheka UDA ni in a network country. Migori welcome predicted the game. Please UKAMBA people don't miss opportunity to in the next government. No nambi. No weti ai. Mazia weti neza none ngawa. Wazi hata mheshimiwa. Wezi no sio na niwezi tuwetie bantu asia mabinda. You mwene ndula we omonde ni kwatia mutongo TV ndi natu yako na mutongo TV ne yokie binda na miyena na kindu kila mutongo yetete ndino yito yokamba na mukamba we Kisumo mukamba we Canada mukamba we everywhere no siaisi mutongo TV yuko kindu kila matanesi ni maende na umanya na yumundu kambola wa ukengwa ni wonile ni asia ibinda yende improve it you nine thukiesia sindu mbigi cia neno ni ene asuna no sio na izi kila mundu ena woni wake na ni musuna no sio yes you hapa kwa sia for example kana Kalonzo dai ka kindu kuma tuika vice president na tuika minister na tuika MP you ni ngona kindu kilikita kita wakimena na ni invite sisi ambaye so wako wetwa mula ni wakititu waambia ai ni wizi thitu yuno ta kamba pe kindu kita wakiima kimena kiwiu kiunya kibuta ni isamuja muthembozu na ningu sio na siuka kubikia bandu nundu akwithwa you ndonya ukumene achau o ukaja ndutonya ngai nowe utonya ku make judgment ya mundu ikuwa kamba enzangu alati unena na wasi omwe enda baya Kisumo undabye kana nukuigwa mundu munzaluo ununene ya Raila nai enda baya kwa Ruto mwene undabye kana nukuiza kuigwa mundu nukila Ruto uwezi President Kenyatta anaungamie mathikoni ma kwa Mudavadi Musali ana asia kana thino ye makabila miongo ina na atano o mo na kabila ile hizi zumbukire thino akulia hii kwani wa mama wengine wote wa Kenya hawajazaa yu angime kwa asia oka meenda kuana ibila meenda kuikata thino ithito na thina kila uchaguzi kila ibinda ya uchaguzi nundu mundu unaokie namba ile Raila ila unakwatie milioni almost 3 uru ena milioni ne muonza andu asuo ndema na support it Raila nando nakuni makula nani yainge na ilo na ingi muno pi andu milioni cia 5 na mo nando ingi muno na yu andu ai natu ya cia yu mundu usuo oka namba ile onake nundu ona afuasi niwe na kawo ye makwethwa wiku kusaingira ti usemba tike wa ikindu kindi kithuku andu amenda kuana ibila I mean ona makana na kuitha na mugo na kuitha development pethi na mwa aya right ndio ndoko minukililia nundu akwithwa nine wange mekwasia musilaini wa Emmanuel na Kalonzo iyo musilaini na Kalonzo mailinze mainena bandu matie ongewa
na musila weni wanena asa wenu nukuka na ingini maiti nimeusi wakawaipa na sio kenda kula sia mtaalamu kana gongo usikie mulio wake juu ila okuiga andu makunanga ngie ba kwa mindo kwa UDA ni mamanyie kana ba uwo wagobe na ka problem nundu yu pa Karen na ni state house ya munini ya Muzumbi kila chumwa pe andu mambali kaambazi pa every time nundu vice president kana deputy president au tutwa weta kana ena mamlaka na ena utonyi na andu kuthiba undu mesioka me atunibyo keza kwithia ni meka londo ni oto asia ekoma bigala mobika siasa no sikiza kuka o kanili kwiza kwete presidential candidate wo na Kalonzo chances nigwa nata wotuka nundu no na experience aya ko uti kwati na titwika ndo makwendana mbaitu ni mukulio kwanda yasionthe aya akamba twenda ni wito wake mheshimiwa Chalo Mumo FM nyina undu ni analyst ni ndota ikundi no sile na nienda kuambia na kicha Kalonzo yu andu azuku amayasia Kalonzo no sumbikete bindaza notongwete bindaza ngaliko yakwo mwingi Kalonzo mutongo waitu Kalonzo alikete mbunge nende miongo nyanya na 5 miongo nyanya na 5 ukekeza bukubiko monde miaka 36 yuko umuntu usuku lakini titi mbunge edito tongoini twazi edito tongoini no so azi edito AMP for that chuni toto kwenda kwamba umye edito tongoini yes AMP specifically yes miaka eno na especially miaka katiba kabendwa yukatiba laka nabendwiwe lakini we there no wati wa ena ila bina wake wakulika na ndo mako wene kwati emina ju yue nenda kunena na ikundi sile yuni naambia onena nasyo yuzile ngweta onena nasyo peke ndo Kalonzo waaisie pano kila kina Ruto na kina Raila na kina muntu Tawuru peke ndo Kalonzo waaisie pano yu baiswingi syoka sika petuka indisi yesobika yusa asia ati 11 ne unekana naoke ando azuona on them nga abantu bama makazi kula yitu yani we mundu Raila ne wamamie kana ona ando asuma ake mukamekata meokamekata meopetuka na mekata meopetuka lakini mwana wa mweso ando them makamu na gula on them memake na Uhuru nigo na mundu yuruto pala yite kadi yake kwanza kwa olumu necho kwa nateo thimusiko ni wese andu mo anatie oba na oba kikundeko yu Kalonzo peke noteta manai yo yani nutona kumanda nzia ya uketha nda aya manwa mundu ndaketikala ni taya manwa no amwe atafadhali ekatitho na obetuka nuwa wa mawoni lakini twabika sasa ya kumanda sindu cia Kenya yonde kwatika lema na aimu convince peke nduketa wa power ya convince ndiba na ya Kalonzo thiba no ndiba nathi ukilangwe nu uka ndo azu ndeme ya andu mawati tafadhali unga mabani ngamande usumbi na yasia ni newo monene yu Kalonzo tienda pa weswe nayo ya kumea ati tafadhali unga mabaa ni ngamande usumbi na muthama yasia yesa na muzila yasia yesa na mutu yasia yesa undu andu azu yu mwaniko no guathene kana peke ndo Kalonzo waiti undu alegotha kwete na bina kumwana kola wende no ndongo isi UKAMBA nondo wevo nondo onde mayonena na wasi omwe thina munene ni Kalonzo ni yani undu mutongo iwa pandu ni undu Kalonzo batei kulio na themwe kwambia tene ona time tu kwambia tene ibinda yamo nundu moinu wolo ta Kalonzo mulumbu tene wolo ta Kalonzo ndabise ba na Kalonzo asonga mbe batengwe na twapika sasa ya kumanda siasa cia Kenya yonde Raila abindu ametha thia bai mundu ene na Uhuru masizia metha abatengu gikundi kia Kalonzo na Raila tingizio muno kienda usiku yuko Kalonzo patei kulio ni mutongo wa UKAMBA ateo yu undu ile kwetha akwete nulele kile pinda alelazi ona tienda mheshimiwa nomination isiekwa kamba mmelenza kama ati nani wakweka wangale kwa yenge no kuona mundu wa Eldama Ravine aisie nomination isia UDA na kazena ati ulikawai wene mundu wa paya siaya aisie nomination isia UDA sia ODM na kazena ati ulikawai wene ki ati na waba kwa Kalonzo eno thasio zua kwa ati
ukwene baile kwithothacio lakini ni waile okwati ata mutongo yakamea ni utabio kendo kuma ukwene jo rengo atabiwe ni Raila ngili na ile wate imano ni ngunenga mana nundu no kwenda ngunenge obana ngunenga mana lakini wisome so moteka iteka kula nundu nyindi na unenga mana ogeke lakini thanu enda yeka ina mana FM umigana nundu wa masayu ne ndota kale kwa yenge nundu wazi wetawa peki nduke mweteta ndine pinda inge lakini ni kwa ya kwenda umeaneza tumeneza peki nduke mwekita wa burnout utona kusemba pino kathela tena nichongo enda kwa ndivaisi UDA meso ubie ni matono semba pina wao kathela tena namba ya keli nimekwenda andu aseo muno ma innovation nundu niwezi ni matho wete bottom up ikapika bandu ugethia weo no there we can na yune ambio challenge wa nimekwenda andu aseo makwete idea sitena tu yesikiwe nundu yu asisia na yo kila kindu kumango manenge ya mwana mena andu aseo momena andu aseo mekilio maili tainwa agwe ati munini wa musumbe bindela manaiba ya kimana anata iwe kuthina ndeke lakini abindwa aziaye ndio thina ndeke ngutabyondo usuni mundu wewe ati ilo kuina ndeke wezela bayulu lakini ilo kwezela bandi nuthi wona nite nandu na wezela bayulu ndio nanando na nitizo likazazi ya campaign yuku akimatabia burnout nitizo likazazi ya campaign na twali kazazi ya campaign beke ndo menda kwikandika na withi ni maendelea mailo manakana UDA makwete me level yani me kiwango cha kuyana maina andu nowe Asia kana ni mandikithiti andu ngilizia nandu na bandu bana bandu yundi tuenda ni menda mathi katika strategy mwe zita waida katika human behavior ati andwa ni mamese na nimese UDA okay andwa nimewite UDA ngone lakini andwa su ni mapinduka matwika kura cia UDA haya na ni kana mese obinduka pesi ndo maile sikatuika sikatuika kura cia UDA yuti unena ndukeze na mota kura cia UDA yana yulwa yana ku andwa su ino okete na ndawa ibala beri kiuchandwa la makumba na umbumba noni lazima nomba ni mali kuyake tui FM no ambo kwati over ine na wakunda kewu njadala no kono kwekewo you Eric what for this what war coordinator la mukwata nidia wa chama kecha UDA azuma mukumba na makumba na ene asu onde ni sure bet kana isu ni kula sonde uwesonge wakala mwene ndiye kunengera mwanya wako zongea maoni maene tiko ikwata ni sonde na sisi katika ono UDA endete na kila ili tuna structures actually to form a structure from the polling station level na you then nikindu tuna any umbano kana tena kindu ni we are involving mundu yawe bayambe no gethe mundu suende atunenga mapata make andala coordinators mebunde momi address mapata asu mama ambateti oloma wetere mapata alame na ito wona you other deputy president kana UDA na umbano andwa on there dai maboda boda no kwitha ena start no kwitha endo manai au boda isi na thina mo na tuno wa address yata but now woka wasisia on the other hand undu na iwa mwesimi waso akulwa be kundu akula na ni wa yathukia akulwa we kalonzo me agezi onde ekite ata azi ando matumendo kwa hapo becha utumando but etha mutongo ino watu ka mutongo you either do you perform or you shape up nundu one omonde yu kasisa tayuka mweshimu kalonzo ni wawie ba yata kana no ikalao yata ndaumie ko ya ai mai ko ndo atsemba ba yata na ekala yata buwe kala it is around 400 acres si 400 acres ndiye kana no beze kuma Garissa road kuyuka bunge 18 kwake bailami that is 800 meters wali kange 18 kwa kalonzo ndene ni 6 kilometers ila sikero lami nela wali kila baunda isa ona kwisa authority atuibu akamea hii ukaiti manane demo ndweze mtu iba peki ukitha bunde so dethi andu agiuju I'm telling you for free yani athabe mundu utathetha cia andu make mwi wa mwaitie mbai mwana witu umwe uzu no munde yundi utabia katika UDA umunde ukasisia katika sindu ila tuinacio we want to endo dethi andu amendi no munde with the policy nundu tuona uko kita onenga andu mbesa kwa dis mbesa ethana andu ma boda maile ethana sako kana magabso etha ko pare kindu ukethia wanenga andu acio amanenga no mambie ka table banking out of the table banking beze zuma mbio kwa tabu no mabingwa kibedlo abingwa kibedlo no wambia kwetethia acho
kwi 2022 itina wa matuko kenda mwi wa nyanya 2022 mwaka twendete Mheshimiwa Kalonzo niwe mwaina ticket twaze meonde ni waoka kana no wathio ekaondo kathi na niwe watuika president bwana Eric no thukuma na Mheshimiwa Kalonzo president atuikete president the president wa kila mundu lakini yu Kalonzo nye onaka tuika president kwa vile ndo anza tena ziawa ayenda tena ziawa yani onakotwika akatwika akatwika ila kitaitheo president wa lakini onezi na kaduredia because no se Kalonzo meagazui kalete ndaye sa esilia ndethana sindu cia kutethia mwenende. Kalonzo has been the vice president for 5 years na Kalonzo is vice president undu we asia DP no itando kwake newa mheshimiwa yasi akamera kwake akamera paimondo wa athi andu akamera kwake ona akamatongia mbyano ndu wake yes never people don't know onangi bongo maezi ba yakwake yata magita ono ngali bitite but was you omuonde Kalonzo akatuka president undu was I vice president but ukakulia what he did or what he has done even when he was an MP paimo kindu tangible kila wegi ni yelezo na yelezo ile yeki aliki bakubia kwake nikana mabuzi azima kaenda otuma kwake ndandika mundu ayataka ime kwake ailoza mabuzi akamatuko mama na pa mundu no kila zakuoko kwa hiyo watu no bandu yeye yungula zaka point of information Eric ni katika uno amina point isn't na mini haya asante mheshimiwa tafadhali ni unenga second that sio reply ni kiuni kana ngule kule ngibabe na makuli hata tungwenda kule taminite because it's burning you ila watu yeta katika debate ya muthembo no sio tuka avoid ya personal like attacks for example because you Eric other than you ni na candidate wa Ruto and inaweza mtumia any of us no yeta sindu so personal kwa si inaweza mundu ndatethia ndeka baile you know na mundu we na yela na sisi no we Ruto for example ya nenga ndembeza UTICA you mheshimiwa Kalonzo ila wae munini wa president Kibaki ni maandie ba Konza City, the biggest Sahara city, Silicon City in the world, UKAMBA. Number 2, Thwake Dam is over 9,000 square kilometers, the biggest man-made lake in Africa. Kalonzo na mundu ita wa Kibaki. Palabala wa kuma ukia Kibwezi Emali Kalonzo Musyoka ena president Kibaki mekiye msingi yu ila tu kwazia ati andwa maina ile kwaka SGR 75 billion sina ile kwitha sio siwe sikanewa mama mboga akekale yu twewata yu ikamaanisha ona malelu maende na kwakwa yu regime ya UDA ile kwaka malelu na ile kosa mbesa hizo ikanenga andu bottom up become up na down yu tikuelewa na nina asia ibindani ya president Kibaki Kalonzo ni materia wea muno mwingi muno na nikati ikasi enendi na those personal like ndateria ndeka ni wonzo kiela k si itatu ndio ngala si itano k tu mano nasio tine ne isiendo itonya kutethesia andu maitu kutikula ni makulio yetu atile nzi aba kimena chali kileba twekiwe ata no twigwane nasia kiende kiwi ko UKAMBA enda region ila ingi kiundu kakigwa ila Orengo mana kuna kula ba Senate na mana thi against Raila yolo wa BBI ni usu Orengo anaigwa Raila aimwe ya baba ni samehe yuba kwitu Senator Muthama okilya kiingu na nundu beisamu waite kwa mutumiola ibindani ila baikuya weza kwithia ndo nginya ni thenge angie na kwa asia ye mundu ni mukwita Kalonzo tikana ka ukua kuni ongwa asia ona tiku no sindu twizo human enough weze kwitha itwa anena ta kamba na masio mwe ngibino kiu ni wisi mukamba pe bado na ndete campaign na newa we inyaku uloku siaite na kana kainka mutui inyaku ile njombe ailonja kana ukake na hizo onja kama mutui akamba twina mwana omwe na indi kala ngirika mutui unithiti umenya tuyambonja kauka itu kana tuyambonja mutui tuonje kama mutui nondo ni wakwa weka respond kila Eric wanena nienda kukulia ibano twasema munini wa president William Ruto na ne bone kete kila bano Ruto no thiukete ndeno ya Kenya tilembe tayimwe umundi kwangeleka ni umundi meru eke ya mbombano ile na luka wakakitui
kiambumba no ile muthenyani oiba owa umonde na sino bingi ukuthia ayikona nezi empowerment na takiuna kitui nona hizi no kunenga mwitu mbesa ameyukilia mambo da boda chao iti tunasema mheshimiwa Kalonzo na no wone kete kabina kaingi kwa muthenyani wa hiyo mathikoni baby ndayo mathikoni ngathokosia mwingi na acha kana my first priority is to defeat Ruto nuko na kita MUISYO muno kwa chama cha Wiper mutongo wa chama cha Wiper kunene ya muno ndini wa siasa ya mathiko ndio thioka na yani nguciokelela ingi kana kilondo wibinda yaguo na ndukeke undu mundu ungi unokwika ni kana monekane kana ni mosindana kila mundu ena style yake so long as ni to become in destination undu ngubike destination ni nesu ndi tumianze leo ni otumiwa ni ndo ise deputy president ni deputy president wa thino ya Kenya na ni asla ni mundu in fact wakita ukagugu hasla ni ndeto etenzeo ukagugu na aumela meotumo WhatsApp kuni ndabu imugugu hasla ni chao na hasla isu wa mitwake kama ni kwaza ni mundu wende na mundu wende endeke Ikumbi mundu wende ena mbeza siano na Safaricom mundu wende ena millions ya kila bandu everywhere ma hotel ku kila bandu na ni asila hii kukenga ndunge my friend yuko ni ongo asia hii you tusisi weze kwithia you tina kunwa sindu itenzeo Kalonzo ena mibango ela yake ti mathikoni memoka na twi capture nai nundu for example nadhani chiro capture anda mathikoni Kalonzo arambila uendete nye mwene ni mwati ni nake ni mbinge muno lakini nundu ti mundu wa panganga ti mundu wa kwenda kuyambatia bayulu mwana so peaceful na ila FM no kwa Asia you to kwenda Kalonzo hata Kalonzo is so democratic maybe democratic isu yake maybe no weakness yake maybe I don't know so basically let to advise watu yewa you are anti democratic yake also of you na ingando na tisonga lakini mundu utamanya kwiko mundu so faithful mundu nya kwa chalo na ndu kwenda mata badhali ndio ndu nya kwika mheshimiwa ni kaunekeana ndawa ya kubosia ndao nini nwezi ndimo na kikamba kingi muno nimuvya FM nena kukulya mokulyo eli ikulu yambe ni strategy iva chama cha Wiper kitonya kwika kikavetanga sindu isi yobonde ino elemeta nondo twine na chago bena cia maingi muno sisi na ndino kamba ilikete muno ta UDA ni ilikete nono mheshimiwa watu yayo ni ilikete kulika ni ilikete yebo na ikulu ya Keli Wiper yena masomeanu makutwaise maundu maya utaseta kambini sisi osumbe tambesa mena mbesa mbeyanu ni mayunga miti mwene matonyo otwaise sindu isi sionde FM makulya swele mako kwa niaba ya musiaise nengusunge yambe wakulya kana batona kwikwata yes ukethia nundu pesa mambingi paile kwikwata nendo kuri bindu paile kwikwa straight wanapo bai sazi akwananga weta penda system imwe itawa mediation nundu wa Kalonzo ta mutongoi you ugo you no seo na ni wa democracy na nundu seo muno indi yu beba ndu tongo yubika ukethia waile kwasia tizela baba na nebo penzi yayu nundu Kalonzo level ila winela musumbe uhuru no gwe uhuru ndezo baandu amea ati executive orders ziyaje kana siabikaza aina kwekavyo na wethe wanzo ibe na kwekavyo executive orders ziyaje kana skulu ni siabingwa kubika na zibingwa na wethi akindu chu ni kwoseo wa kila mundu yuko unduno ukona weba ukamba no kwenda kindu mokete wa mediation ati nundu atongoi pepa andu ma tanisi na kila mundu akina baloyi wazizi atongela mundu akina baloyi pemba tendo thengea Kalonzo na Kalonzo na kenda ndo mathengea nibenda mediation mundu wako ya kila mundu ati tafadhali kwamba ukinuka bukinete ukangeo na kuikinuka bukinete ukangeo nibenda mediation yali kanesa awewenethia palika mwewenethia ukewa andu maina Kalonzo pamwe na musela indi utika mweke ewe katika mwe alandu matanizie thimo kezo bana thize matanizie chawo na mayeso bana mwanzo ikulu ya Keli Wiper wakulya kana mena chao finance kana mena mbesa nyendize nundu ndiela ku audit account sio lakini yutwasise kindu kimwe kitawa perception yani undu zindula mekweka si umini akili ni kwandu undu zindula mekweka si umini akili ni kwandu
nimekuwa na maketha mena mbesa maikwenda kutumia hii mbesa kwa UD tito na kwa zikana maina mbesa maketha mena sio okay paike ndo tuna ambao na kenene ke kwenda utumia hii mbesa lakini maketha mena sio maikwenda utumia binda yiti indipeke ndo kuma chabata muno pando mbesa cia ilo sikuila si tumeka ngona ndekona si tumeka muno yu kuona kile binda ukona katika TV kilibu chambe kile cha munini ya Muzumbe na wathi katika social media withe ne view kire munini wa Muzumbe nendo kutapia isu ni pe element ya mbesa yu the way you ndo ni usu yu wipe magetha mayite mbesa account ne metele ne mwaka wa ukite mena ka element ka mbesa mena kwambia kukilia publicity nikana withe andiki mobo ni mambe yako atenzi fulani ukethia ni mambe ye kwa atenzi fulani measia ndonaje mena manengo mbesa matobo yes there's akaunesa mwandiki wobo ndende nengwa mbesa yes lakini you for kwangelekanyo ila mutumio wewe naomba no baya paya twazi kwangelekanyo pa inguma zumba you pe andu ailogilia inena ukethia ni mosi ekilibu izu nitumiwe situmiwe na bundles you ipe situmiwe na kindu situmiwe na bundles you nipende kandu ma bundles meba yandi kondu apata kwa kuna ichobo no ethia mundu usu ni wizi pe mundu wita wa Erastus ngwendo mutumia kilibu izu nikana nenge editor make withi na mutumia kilibu ta 20 na anenge editor make na izi zie kweli kilibu izi miongwele no na nina ukethia even ni siasa obie news nundu onasio no mbasi news ni kwenda news ito no siwa ni enende yuko ngali kwesu yes makunilete pau etha mena mbesa manyi mambe kumya mbesa na mayeke kuyasionde magwewa aya kuyasionde nege yasionde momelie na mheshimiwa na maomea aomea kwa metoki etha mena mbesa megire neza maende na kutumia mbesa yondo makwera kutumia nundu peke tumweja bata muno keneni wani mheshimiwa ona monini ya Musumbe akesole otuika Musumbe ni utabizia bayu akesole otuika Musumbe pe andu okwanze makanenge pe mundu owe onetha yeye anazema baketha pe mundu owe onetha yeye anazema mundu uzu bese zimakwe isu me si otuika sia UDS yebano tafadhali mbese isu tisi ndesito ba ukambani na yetu kwa mupango sitethiano na peke tukuma UDM ekete keseo muno ne matatete bau ndo ndo mana credit niwe se Musumbe okete kuma pe sindu sio kaolika uko kulia nende nona ku covid mawe awethe atima zeona kuimbeza neza uko kulia nende methinwe ni jao eide waze ndio na thina ngoni Musumbe yani mapapina woni mundu Musumbe eide no thina sia kananda manengete nzia matete yumo nini wa Musumbe kindu kimwe pe bandu utaitwe neza ke wati yes athukia kila kindu kitawa the negative effect of incumbency akewa athukia kindu kila kiuga na ciana kwitha unaye mutongo ine na no tatite muno akakuna kindu chu akeyungamia bikapau ni wathukite kindu neza na ni mutae neza na nundu ucio makipap na tafadhali nyikila na mutumane kindu kila hizi no kubicha nitenda billions ekana no bo wa million wena ni matumbe pezile mekuma matumbe memoka nuna ni pezile mekuma tafadhali nitikwenda mbesa izuba nundu ukamba teina kawa na teina mayane na teina ngombe cia kama mbingi undu mena zebaya pa kwa manozu undu kwa manozu mena zindu zino meyani zezio na ema mbesa sio kwa kamba na nemake iwelelo ni Musumbe miaka miongole nena ela unatwa ya Musumbe mbesa ibesa izu siko pa ukambani na zikuna na tete etha na ukumatinanga aumea teimatinanga objectively na teimatinanga teimea tafadhali mundu ula moyo anda akoza mali akatunga na masi FM no nena mpaka uni kwacha kwate yabu no ina maondo maingi muno lakini naona mazame to mato ni ndane ni wongo nenga mwana ndiye bakone mwana yune waku nena ndiye ndakwazia mbe chama cha UDA ni chama chao that's one kwa chama ando Michael sisi ya deputy president mbeza siake uthoko manguku wika hata chama kile ni dikiende na either na members na actually ona ma MCs na ma MPs alama ende na ukuiba but wazia katika chama kibe ila perception kanage na mbeza mbingi na denewa mheshimiwa asia deputy president Yasla nundwe na ndeke ena necha u na asia asla wazia kwa dictionary
but ni wenda kugulie umundila kundu athi weani uwe agwe athi waso ti andu amayo me okundu wa maya sio na kwasol witha uma ukathukume umande okaindo na asila ni mundu la witha ambie bayandi akaiya kandi kwetha na ndeza manana eli akaambia ota manana 10 thana ndeza 10 akaambia ota kunia thana ndeza 10 akawapika. That is what we call hustler. You hustle ukambata to the top. Ona muthamo mona muthama ayo hustler. Nundu he has come from a very humble beginning. Kubikabu bikete. Muthama ndazi ya wembeza. Weze mundu tamunyaga. Munyaga yu onoka sisi katika atumia andu megie. Ila wokie batuika ni maketha nya bibia yo na kalonzo atuika tuka mundu wa moko. Kinikola wizi chambe na isie. Munaka betangu ita chairman wa sports. Na bandu bo manda bandu bangi be mundu ambaye ingi okay aligevu. Ayi alijana alicho mundu ngi wagevu. Kuuga katika hustler ime kwa narrative wezu hustler ni kuambia from pandi ukaambia okezo bikabu no geza wona ndege izu azume da mai hustler onakyo no hustler ndazi ambiye bau tio kala ambiye maybe enda na mamathi aende asoma maybe asoma na thina ka ibia ayathiwa ya tuko maka wila ndikwa kwa iya kweka huku eso biki obu bikite you hustle until ubike balobika kundu tona azi hustler ni mundu aye no azume umeoza nai aya nakala kangi kwazi aka kamino simple ondo mudabisia that's a simple ondo simple ya mwabule na titono tinataite mazungu mara ila jiwa mwera mazungu mwera kami leto wazi kamino ndo ikariko ke kila muzi na kila mundu kona ni muvya mono Eric ni ndato minene atumia nondo masame tu ni madhala na twimina ine ndamu nenda ndo sensi ya mudhia na babe na makuli ya kwa mheshimiwa ni ndo songe unene tuntasema kusema mudheto minite sine tangula mukono mheshimiwa chalo mumo lelo wa ukie mali watu obikete va ndiye leo tembea side isu na mondongero wa David Mutwa kasi mheshimiwa no kutukenga asisi kamera ainena na evange ulika UDA niwe ngula asante sana ngula ni wa mboni na ni munyanya wa ne kuli yu no ngolia eonanisa niwezekana lelo wa ukia mali we mibangoni na niwezi atongo imana yoku kwa nikanati ikawekie siasa nitwezekana we katika system na nitwezekana yiti onena sindu mbingi sinaile kubaniwa kwikika nundu wa COVID-19 na nitwese mbesa mbingi sina twaiwe si atwa katika stop gap measures nundu wa COVID-19 ona mabalabala maingi manesa akusogwe amwe of course serikali ni ambeta usija yamba usubi yandu mayo maikathi kama MUISYO ni wako lelo mubangoni we mubangoni in fact akiwonge usuambia nilike UDA you know ndo mwana kumbea nitwike muislamu na niweze ni Christian tafadhali ni asante ndo wao fesu na nengi ningubo yo muno kwanda yo sionde osio mwambani ndo nonese pengine kila mundu ekalaba lawe mandhiye UDA kozo tongo inotho kumyamu pai mutu athukuma nake tiema thukuma na muniki ndo wazi andu kindulika kami yundilika nduke mutino muno ku UKAMBA lakini kami kwa bahati ndhuku kakasinda yuko bahati nzione ndhuku kwa bahati ndhuku kasinda ne konino ndungi tio tithukume okay yuko wangwatia yuko uyu nienda nikulie enende maitu yes otiende na kumanda usumbe timandhi usumbe na mugo tika lithi tinena wasio mwe baadi nazo tinena kingiriki kana kingiriama kana kinzaluo twinena kikamba kimwe na be mwana ke omwe witwa Bosco Mulwa mwini witwa Nganzeki aicie mundu ula ukila akamena ungi mundu ozu ne muumanie ni ngai onetu nenda kathi ko isi ni quote ya Bosco Mulwa yu tinena sin tinene na ngonzeo ite ya kwasi yani ya kimenda cho ngwenda kuinsist tu manena cho lakini mundu na right ya kusupport no kwenda lakini tasiana sia mukamba na sia mama omwe mwaitu witu tikula ni makulio okay titha twe kiata titha twako seyo tisioke mwambani nundu yu titaendete na wasio omwe ugo waguo nikana nibolika thina ngiminia okwanda ya bangu masumba nini zino wesa ongolia budu nenda minia pa we ndani minia butu namba elections matuko 18 mwaiwe 10
na pe candidate wa independent unakiliwe bana ina mathina angimanoka macia Wiper niyo ina mathina cio na mukinyie kisando no bongo athikotini wathagua muthenya wa mbenye na ibo na ikandi cio thesi itatu cia ibo na cio thesi ya makuyanisia no a Wiper ayewa ndune kona no na twaitwa apindwa na tweka kila chetika yuko usungi wa independent wa ndia aya makuyanisia ni baba naliki ku tafadhali alame ulikirira chama cha Wiper kikolokolosu mu kwisidia agimekwa zetu na tethe iwe ni serikali ukwa ona umundi Arsenal yabunga Tottenham mbao itatu na naona maze difariti we musio we difariti we musio kwa at the end of the day asiye kubali kushindwa siye mshindani pa yangu na nienda we mbita after matuwe 18 ngaweta we mbita na bumu ndio kana suti na tai no kito celebrate ushindi wa Wiper no na muka ya mozinda ndiko kwa bande na tai ukoka ndio kuya hii na gweta ndoka ndio kuya ngoka na tai nundu usindi uketha wibo wa Wiper nundu akwithwa mwana ke witu Esio wa Mwaiwa we olo tethe ba ngo masumba ni we amusio muno na usindi niona uyuka 100% pale maize maititika kami asante na ndio muvya muno asio kitha tulimane kethania na mbunge onde ya makueni bana FM ne sewezo tumia ndateka yaku neza muno mitumia cia ni muvya kwitha twibae kumbeni nenyu ni tunga muvya muno nundu wa mawoni menyu kwitha mege bathokani na kila labda na kongo nena ndina ndo no kila mundu eno rasio kunenga na woni wake na indi ni ngwenda muno withie nitwe kala tuthithia na muno udutaile kwiko kethia nitwetha twiba mwetambai na athiani ni maana athiani ala meta wa athiani ala maendao manthondu kwa ile kwikwa ni metha me andu oi na munango metha me akamba na akamba ti uyu lote na atwa na guo no lote tuye na guo ti ulilikane na ti wete ngi uke papa kupe muno nundu serikali la sithwa sibo na ikundila neona ta majeshi sietha siende hapa te mukamba nundu we mukamba ni mwathime kwa kwika masavu maingi ma ukwatianisia na yu twasia na ningwenda muno musisie itha ni mukweti kiwa weta nundu zio muno kwa kamba kana nipenda mundu othengeanisia nundu batengwe na tete yani tete kwibithanila pe omwani kwa wipandu wa kwatika ni anzia nundu zio muno na ke wasa no zio muno nundu akwithwa ngalikwe yengi kukoka nesa tina mundu itu wiku ukwe Joseph ni wona ina ba mindoni paya inji na ila kunezio tu akwenza ngalikwe yengi kwe ni wona ithasiano ko ona twe andu methanga lekwe na la ngalikwe no ila kizi ora ni mutume otambo betanga ona mama boni yange mabone maboni kila mundu apone yani wa mesia kilo sembia kilo wete kwa no izio kia kingi tafadhali asante muno bwana FM Eric tumino keleleju nyina kwa ningutunga muvya mbe na ndiasia kana UDA ni chama cha national party na baiba ndukita yo na waiba kwa uyu Wiper nengi nongo mewi ate inundu wewe andola meta sia ivela meta ya Kalonzo kula mamwete ya zemeo balako etha ni mheshimiwa wa matungulu nenga imuzumbe kula eyo matungulu ndugeze iwa mutwaite bandu etha we bana na eto onie mheshimiwa Munyaka etia kivela na katune keu lakini abeti obau o malonze to obau neto ona mundu ta muthama ilo neka lile naye Kalonzo neka lile na ethe aye enda kuposia mbai ya mukamba na kuposia mbai ya mukamba tikumanzia wizila Kalonzoni no wizilo ando neangi na muthamano kana na dimuna na ndukita chairman wa UDA kuni ne kulia andu ala meba ya be ngu masumba be na cha be na kebila kitu be mana ke wita wa musau ukuita kebila cha MCA na mana ke osuna ke ondo kunena eba u ninaye obwo na ne tukizia ne ya kweli chama kibila tukachoza kwacha it will beat them hands down nika mama na kana UDA ni chama it's a national party by the way ibege ndo tezi jina bungu yobisi London atwaze wata bungu wange USA we have members in diaspora naona moime asia ni to support UDA ni to mo support what do you want to no support nondo na itu kwenda na itu to solve blueprint itu nika natu ithena to no teze UDA so itu to asanga ai maizo ya village idina itu twende na zo internationally nandi ni muvya muno bana Eric nandi mwana musesi afa uri kufika muthia maundu ni maingi vyo twezo mina ngawazia uteti twe mina sio tukatwika neto onena mheshimiwa twiko baba atwake woba haya twethwa nake bwana Eric mumo na ula ni coordinator kana mukwata ni wa chama cha UDA county ya Masako ni muvya muno mheshimiwa naondo akuka keria mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Munyaka na langi onde
twethiwa nake bwana FM Fred Mbadha ni resident analyst mutaalamu wa maundu ma uteti twetha nake kavinda kuthikala kangi akuyaga no kuotavia ni uketha kwimbua ikana ni swa ya siasa ni muvya muno bwana FM ni twethiwa nake mutongwe wala aingendeni wa mbunge ya kaunti ya Makueni Mheshimiwa Chalo Mumo ni MCA wa wadi ya Tulimani Mheshimiwa kethia Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Langionde chamani cha Wiper na inde ngoma somba mutu aisia unyuvani wa muvu na changoma somba mwendo muzezia ngweza kukombanizia atete alama kwitegevela namo twiwe measiata esho mwewa wa chama cha Wiper twinake bwana Musau wa chama cha UDA na twinake Timothy Maneno ula uyungamiti wemwene atena chama asune tuliza saida ya twi mandana namo usaidya namo nimo tabia kilama wikatema kwenda chuni cha enende mangoma so manene timu vya muno atongwe ndondo akuka mwe atungia mu vya muno kuma Mutongwe TV na ikombea siasa mondo musesia na kwani to Erastus kithoku anzomo otondo ngutabasiani kana chakwa nikini kalile kivela baiki mungu etia no kini chongo ikalanga lakini naona bwana Kingori naona kivela ki taombonga langa kingi kiuno chondo ononengwa kingi nainde kuma kwa ni kwendea kiyo cha kwenda masasi materiality nainde ni muvya we mwanya muno nondo wawe ndo lama vikiana kuona ndini wa Facebook ndini wa mitandao yonde ndini wa nambe tumani mukupi ndini wa simu kadha ndino wazo wagu ndino za simu yagu kana ndino wazo SMS yagu nundeke ando kangibya mabia nengi na nondo ne omundu mundu tio ulawa na nengi motumeti maingi muno ndina asoma tafadhali pole nditungia muve angi mavikiana kwa ilia na inde ve mundu ngina akiambia ende na kuzia show muno eta wa Joseph Kitaka no mwandiki itwa mauvo na edha angale kwengio ya control room tutukoma na akiambia onage endini wa ikumbia siasa na ndikethi atongo ya no muno ne mwakethia mutumiozu na nditungia muve Joshua Philip ulawa edha angale kwa camera menake Madam Winnie Kanini na director ulokwiwa ainenga simu eta wa Mr. Charles sitwezi vingi akelenti kutabia ni yomo muno na indi twetha nake mundu gukwikia graphics isu scrolls uko na asivita fu SMS yaku eta wa Jeremia Ndamboki na ni wa Arsenal omonde na otano muno agona ya musemo no graphics ni wa Arsenal masi nditatu kwa kamwe na indi meneke ya clean sheet pa unu fona vika muthia tuanesa ikumbea siasa ni wachuma ungi ukite kwendani kwa mwe